man. The quality and the person, and never use man. No one no balance. No one said it. You be sure no balance. That must be. What she say a chira kwanya ye wo Kumasi asokwa. Ye ni Kumasi City Mall gate kesia no e na hwe ni mu. Anase Robert me afrayen was 0530507849. Akoma mu nsem wo da yakoma so. Your money beer, almost they use to Nyama and a vagina steaming, vagina tightening, and now or bone so good. The man, the Kumasi Abakum Afon Quanta, if you just ask and on the Dan man, 1991. When the Tonyama war as a market 1991. When the Tonyama was a market, I'm Sako Adebi commercial. Okay. Now, you are on the Dan man. Now, one of the advantages if you share a bit hard answer. As a chance, I know of a million where a bush of the only has one on the church on the moment, no mamma. To me, I'm not say only the man or no family on the betcher. In Germany, it will be a hard time. Mr. Cranmer in 8 years. Okay. Now, we did that only that man, many can you say that? Only that man, Yana, near Mamma Tono, when you quite fast to see it. Now to then. Let me turn pant and listen with me handkerchief in the corner. Only the man here, me no man says I'm not just school, I'm got to Boliga. It got too good. Me call you now for lesson, let me meet them. As I say, we got to meet up in Super and also so more than say so later. A Toma Eboso, a young super, a woman of Boson TV Buffy. The American bear and say a ball to the banner. Me, you do that they will do not that they will miss. And what one of years 4 years. Never be asked no much of a dinosaur. Holokaka bedrooms like Sini. Maybe I know much of a new division high. And the D 4 years I'm buying. And in time when I'm Sako Akotia. I was going to down 4 years. Meko baby, I know the Dana high. Na 1997-98 and then buy me call baby beam. Could you not be one my Kumasi Kobe? Let me how my money who my drink the pan say. Seven to send me Doctor Nakra Bonnie, non campus and plan and campus. You anybody will make a fun honey. That corona a day. Me got in vacuum. Hey! Is that we know about how what's say? Listen, we got in vacuum. I didn't hear. Continue. David. Nada. Yes, some we do is a spiritual forces you said to you. But me to say me to me again there be me penny awesome. Me to you never me to bonnet cra. Me to bonnet me to me to bonnet. Oh, Makuru imagine na high. Let me tell you article dia me spiritual, meaning physical, they are physical. I don't spiritual forces. Me the actually I was some malam ya so for na so. And so still no feel for no so almost when you until you am the man go to say best one say. Na me bisa say man ya hu omo. Na wano monyuma na say o se omo pa omo mpene. Boss. Say me na mo sure ba. We share womo. So me share bi so na me call nche ya say bi na share me say me anam say hu na me say me share me abufuo ne adwendwene. Na say me share bi so na bi na share me anam say hu ma mfre no so a. Me say ho etwemu aba no na bi jama adwendwene say adenti no ma mfre no. Adeni ya spiritual forces. Oni ti oni salon, oni jot no. Oni hwe manu atuko yi. Me na nam ya de etimi ko na ba. To say ade no me dynamic ni no eni obi o ha dan ya o hwe ni so no. Eni ye kom Joseph Street di continue. Eni edusia pani. Oni se ni ni bia oni ntimi ni se fo fi ho. Wedding years. We kuku ma hwe no. 52 years boss. 52. Ai. Uni vida. Oh, my father girlfriend ba. Sada ben, edi sen. Ache. Be sen. If I
can say 20 years when 20 years na then na won fa bi o menye ode oh boss min ko ameti hall kakaka ba dum sakise ni adwendwe ni ayo ho ngo o se ma social media so menye ayikwa na ko ade na wu ana emi mi ko ti ni ebo adwuma na ni ada na won pa bi na wuni oh boss minyaba na fa ni bempa what the bempa wo yenke ni waji o mi di Emmanuel kom na bempa oh mi sadi o sukura asoso mi papa bi o su na mi ko school na fe mi Emmanuel o su kura betra so bi mi se mo de kom na bempa e bi so fe me Emmanuel mi amena na nso de kwa na bempa tiene oye mena na wa de ni adwuma mi na mo ka tro wo ebo adwuma mi se do ade mi kan mo ko acho se mi kan na ebi o kwa ade be che mi ko ti be bru mo sisu sa ada ti o yi na be mi ti be mo kwa mi ti bone mi ti we ni le hwe ni mi ti bone ba ko ma na ha yi na mi ti aya dawro ni abo na zawuti ati boss o se ye me no ye nsua enti aya okeka na sen wo do nsa kana na se wo twetwe ana wo ye ndeng oh dabi na kan ma ye bida kan nam twetwe na se de mejai wo twetwe ya na ede enya ni kabia enye nika dabi eni oba de he na ede oh boss ade ya na sha de say artificial intini ento no bobia eni oba na ede chen oba de be ya say oba de be say ade a Nyankopon de kan ye ho ye otete oba de ento da ade Eko brebeden ko sivi, oham brebeden ko sivi. Ayaka brebeden ko sivi, oham brebeden ko sivi. Isakuma edansiam na yetumi diatina ode. Isakuma edansiam na yetumi diatina ode. Akuma eje. Ane woti konkon ya na esa asama ba asam nso de ebi aba ene eye Thursday me ma good afternoon me producer Boma Betty ene ye yawoda ene ye mema woda enti no me ma wo yawoda fo ne yawfo nyina me ma mu good afternoon mo happy birthday ni Nyankopon onhira mo pa ene yaba oyan live ewo onua TV sanso so na Facebook no eye Akoma 87.9 na YouTube nso so ye da ho wadaroma uko Facebook na eye ahye na obi nso so enya binhye na obia fa asemu ato obi no omfa ntu ne hofo enwumrei Eriye yabani yaba matari ni yofa the dress code a opata se ono na osheme atade sanso ena Rosie ena oye menim kama ni miti the dress code number no 0244 874500 0244 87 4500 freno na wonso kwaje watare fefefe na oho ento etiefo me kaimo eni yahwefo pa me kaimo ya sister oba ha sabe ne bemo ne no ho ofa ne to ai ode na sembe dan yen na yedi kan ye bia na nsoso ne be hia mumwa na yetimi age ya sister no enkwa asi ho ama ne ho ato no ai ya sister na ade boneto no ai nyame adom ochina wo hu producer ochina nyame adom a na ye koye ne surgery no Nyankopon hira obi biara
o contribute ye edi ne dɔɔso ɛyɛ na ebi abɔfa ye ni so nanso kakra wa ha yi mesra wanti wudi enkyerɛ sɛ ye ni anso contribution no da bi ye ni asopa na bɔ na abɔ afa ye so nyankopɔn onhyiraw na onye wakoma so ade nyinaa ɛmaw enti Helena pepra 100 cedis nyankopɔn hyiraw Francis enkansa kamasa dino mamoni ya momfa ncheme wate set esiama Kennedy Ansa Raba Mills Robertson Sandra Ansa Patrick Junior Fosu Dennis Mante Thomas Champon Agnes Bronya Enkansa Dokas Ata Telma Mary Mensa Paul Azodoga ai sikane de mo de ba ye de ai nyame ehu nyame nhyiramo ai Ernest Mawuyiram Helena Nsia Sandra Odro Isaac Owusu Ramatu Abdullahi Francis Arthur Wizi Ventures Doris Bento Sabina Mengo hey what me was edin lactogen babies on edin wom any rabafo na akrachefo na me pa cho ena ma shada na ena ya Black Thursday ana because I don't get it me free United States of America na ba pegi me mo akwa me jesu me me pa cho de na ma shada na me lecture be wunti me free ha me call 1 week okay inti na wa show black sir na pa cho to papa nkra me pa cho ono nso nhye black the bio ana ye so connection say me papa no on na wo me nti wo hunu masem sene me tem se wo hunu say ne bay ma hye black no say ne ma me hye bi na me fanta me ba ne no nim say ne me hye white inti momo hye black na ye black and white baby e to me the combination na na ene ma ikosen nyame adom ogusu hwe de bia meka na domara kwa wa cry enfefefe adom no o che ne kakra e ba kra na abuso okay omo ma ye yado ye ni bebre na so ka ho ye gusu a yesre wo mo o yonko da no da ye nwe wo hunu amani wo wonti me krant na on se da no me na wo ma me kotwae ada me wura ho no me se rade enti ni papa de fuo ne tunie na ne mbe kra chuma mutena se mo wo se wo sisi no wo tu nyina ya wo ya ahyehyew me nwe for the past 5 years so won tena akonwa so da me nya sure se be man na kra wanya bi debi e ba ni se ya be me bi adwane jawo oso oda ne nchemu kakra no oda ne nchemu kakra se e bia e hyewo ho no wanya esi bia na fa ne bi na nka woda ase a woje mframa ho no o se for the past 5 years onyi bi da te mesre tiefuo se de o maye no ye gusu a yesre wo mo kakra bia nso yesi kakra ye de akokɔ wono nsuo e ma omi enti ebesre wo mo se kakra bia o mo obia no o mo fa mo ye ne fa nye ye nua ye muwa cha ne ko ne se dwunu ye da se Peggy Reverend Sia Apai Life our God is otokonadu when he talks he does papa mpacho ho te say no shaking matamfo na ebre omo bebre pa o hwa ye fenso men so the entia me share black no okay me hu nipa bi ewu omo ye yie no wodwoso okay it na cha say anoma won takra se no ene ye tu abum papa ahwefo ne etiefo bi ayeye na adoye e de na o ka kire omo shira wo mo mama shira wo mo papa baby bia omo yi free ye no Erade nhye hwa na mu emane emu so okay ana menso no station had a station yes and they say obi tie me a enye awianko a ana mbeya akoma mu nsem no kwasem eda eye Friday enwumre yeah 9 o'clock ana fiada enwumre bia 9 ana
Saturday enwumre 9 enso no me wo station ha no mu tie me a ebe nhira e de amomo omo hwe se de wi akora me fire na just enwumre de eye bonded nurse wo mututu omo nan ba asori ho nso dia utrate kora ba bisi our God is otokonadu when he talks he do etomose etomoda etombo etomuru etomoda dedewani oso de oso wa Samuel to Samuel atiefo ni ahwefo mo amhwe free manone voice notes mo betimi e de afa 0246 766060 me pacho abrochefo no voice note no menya no more than 40 seconds sane e be ya yencha wano asem so nti no e ya ye no waye ne tenten na 45 seconds 0246 766060 0246 766060 wadaroma oba ya bodin country ni state kra owoso na yensoso yemfa wadwenkyere no ane menua ba mpacho ben akasafidie akasamu ne mame ben no mepacho enya hunhu asem kasaye watiana bio meaning because me hwe wanim a obekasa pa udi mepacho e frame abnetiwa okay na rate oforiata no so e mepacho e mia me ma brofudin okay na so brofudin oforiata no so e brofudin na osere oforiata na e brofudin che neni jaji ewie you free him fan baaye e pa so mi free anwan kwanta ja che kwan no so atonsu anwan kwanta tonsu anwan kwanta okay mpacho ben mic na mame wati na kasa gum na matcho voice no mpacho ewie den na do wato ame wa ha ewie ide mpacho e bokosa nya bokosa mene abranti bit 9 ni din kwaku ata okay na dodo na nim da Costa Donko they say ka so we adwuma ho no we adwuma menene tonight 2014 2013 mu ho no na yetete ho num nu na mene ma wo fo free ebu akwa betina bi jan kwanta foforo ntimfa nse na afi ni ya ba ye bepa adwuma biaye saa time so na mawie school foforo ba na efie nhyeda ni eyise beboa me kakra ho na mfam na eden mpacho no wie school ben mpacho no me DHS ebu akwa ele ho na me wie ti me ba ye numu no me de to ma ofo enim se mpese me hwia adwuma cause o ma me twa me wie ya me resource ba ye me twa ba o ma ntimi ammoa me ntimi me ye se mpese me hwia adwuma ena emmoa na yom de bebo me hwia adwuma so no kwasem ni na e wo fom pa me so na me ntimi hwia se me ne nam sa ntimi ye se me a meboa me ho ti me de to me papa enim no ye se metimi akohu master bi na me ne na kasa na obekire me adwuma na obegi sika bi e ba fom na o matua ne kakra mana kamin kopi obisa ti me nana so wo Abidjan kwanta e na me se wa so wo Abidjan kwanta hwa ti me de kotu o munyi na anim no me yese o se minya bibisa o so beboa na madam baako e na mi sister me di na chi so ye frɛ na ama e na me hu madam no o kire hairdressing adwuma ti mi na me wo madam ne nkyɛn adwuma wo ne nsɛm a mi sua adwuma nkakra sa na no kwasɛm ni na nneoma mu ɔden na asetena mu ɔden pa isan sɛ toda me kɔ adwuma kra dem de beto aduane adi no na eden ena mi fra adwuma pon so na me kofi a me nkono na ade asa ebi wa me kono ma wo fo kra da enye sa so kra de medi ni sa na dwo no so kra no ebi ni ho nti asetena de ne mu ɔden ma me pa ti nkakra na me de to me madam nanim no ye se o se menye sika kakra bi metimi de atonton ade aka adwuma sua no se ne be ya menye sika me ba adwuma me de beba nkakra sa na me de to me bra pani anim no wo awu akwa me bra kwasi me de to nanim na o ma me sika kakra na me de kofa akosua mo no enti sa akosua me kofa me fa ni crate bebre na me de agu pan mu anopa na me de kɔ akini na me koton a ta me besa no na me di mirika na me dware na ma ba adwuma mu ti sa sika na me koton a menya wo so no na me di tuto bibi di wa adwuma mu kakra sa beduru ba bi na sika yi no na me di bi no aso na me de kofa kosua na sika yi ba afoma ma na me ntimi fa nkofa no yoma ni bi nti me wa adwuma sua ni mu na me di share brantie bi a woni kwaku ata na me kana asem okay na abrantie no ye ntafo nti wona ye kakra one ne papa eti adam papa ba bi asisi me ye adwuma no ho no mti ho na me di hu abrantie no ti me ne tena mu no abrantie no wonye adwuma o papa ye mesin nti papa na ekọ a no de ne ba na di nachi
onu onu atwen na o ka no ho no na omo ne papa ne kɔ adwuma etodo mo kɔ adwuma kra me ka ho bi na me ne boy ne kɔ me ne na tetena de no kwasem ni na eni problem bia ti emua na nyinsen kɔ bae nyinsen bae no no na me ne kɔ hospital nkakra sa nti ewo mu anu akra me so kɔ gyachi next time wa eben ba bia yete no oso kɔ gyachi etoda wo kɔ a o ma etoda so de wo kɔ a no waba etoda me pon adwuma me kɔ fie ni uni ho enti me kɔ fie woni ho ne to aso be prensa me kɔ ama nkɔto no ena da ko me de to me fada ne fada anim me de kɔto ne papa anim sɛ ma pon adwuma ba fie be prensa so me ba me meto kɔ aku ona oso oni ho ba na mu da na papa na ne me de kasa no na me hu sɛ na abufuo wu nti ɛhɔ ne papa ne bɛka kyerɛ me sɛ me maame aba hɔ aba be ma papa ne wɔ ne sɛ wɔn kan kyerɛ ne ba ne sɛ on pɛ sɛ ne ba ne obehu sɛ ne ba ne me ne nam hɔ bio enti sɛ me ba fie hɔ no ma papa ne mpam me ɛna papa ne ka asɛm papa ne vɛ na gya yaw na papa ne ka asɛm nkyɛn nam sɛ o ɛne me de me minim sɛ me maame aba hɔ wɔ me fira adwuma mu na ɛba abɔ ne hɔ no sɛ ne da bia me yɛ no nti minim sɛ me maame aba hɔ nti sɛ me kɔfie a bebusa me maame mu no kwasɛm ni me ba bia me mato boy free sɛ boy papa ne ka asɛm ne kyerɛ me nti me so mani sɛ me hu de menya me ho nti papa ne ka kyerɛ me sɛ ma me ma hɔ biem no me suro yi sɛ me kɔ hɔ no na papa ne ya aware sɛ no ya aware sɛ me ne ba ne nyam boy no ni phone no phone no use phone na ofre na no se den etoda me frɛ na na minya ne toda so dia me frɛ na na minya no nti wo frɛ na wonya na nko me frɛ na o ka kyerɛ me sɛ obeba fie abena kɔ adwuma me sian ai meba fie enwumre wo mla na maba okay to aso enti papa ne ka asa ahwere me no papa ne de ta ato sɛ ne ba no enru sɛ obehwɛ nyinsen na ne ba ne ni adwuma enti me nkɔ ma wofo ho me go na ma me so ka kyerɛ me sɛ sɛ makɔ ama boy ne ma nyinsen dia enwo mo na me di nyinsen ne beto no wo so enti me nkɔ na me nkɔ hwɛ boy no enti ne ma ba be kan sinsemu me hu de menye ɛna ma me mo kyɛn so na me pon adwuma etoda na me kɔkɔda na o mapam me sɛ so boy so me kɔ ama nkɔto enti me hu de menye enti na me di nyinsen ni na kɔkɔda adwuma me madam no me yepon adwuma me na me ye chief apprentice me ye pani nti yepon a me na safo ana wo me ho ti yepon a mama madam ne no obi akɔ no na ma pepa adwuma mu ho no na ma da ho ti ade ton ni mu na one day me di hia bread o ye mesin ni no osi school dan bi wa anwan kwanta wo ye friend Kofiata na bra ne de e passem to manim masa time no chese o de oto ata fom no mpie that time no na mafuni mpie ma ya obehu se abaye wonyam enti wakan na me ne bra ne di nkomo na me ka kyerɛ ne sɛ me manyi nsen na be ma na me ne nyem no asɛm sei na aba boy me hwɛ na me hu no me de kɔto papa ni mo pasro sei ne ba no nuru sei obehwɛ nyinsen na ne ba ne nya adwuma me so me ma pam me abia me da kora ne me pon adwuma me da adwuma mu na o so adwuma mu hɔ de o ma me na hɔ bi na ono wa han dan wɔ na hin so enti one me kɔ akɔtena wɔ hɔ no na obɛhwɛ me amama wo sɛ nyankopɔn ayɛ adom ne sɛ me wo a obɛhwɛ sɛ boy ne bɛsa aba back sɛ obɛgye nyinsen na ka bi a wabɔ bia no obɛma boy ne tua ne ka no adane akora na ma no sɛ nya ne sa so ne boy na ama one me bɛtena to aso no aware me okan na me so yu matinti na otwe mienu pɛ na me de no kɔkye a ma wo fo na ma me papa de in fact no ompene so sɛ bra ne me bɛtena because o ka so wonim be ma na chi na me so minim be ma na chi enti wonim de besi akyire ena agya be ma yi ba enti oba aye no mu na de we an wo si ka ne nsɛm no no e serious ena papa me yɛ ndi o me bɔ kokoko no oba anya ma ye nye ne ho ade gina hɔ mi bisa sɛ de kwaku ata no ono ne onyem ye no de na o ma me mu nim na chi bi pa chan no mu nim sɛ wote adam papa o mu nim ne papa enim ne maame enti wonyem ye no mo de kɔto o mo anim sɛ anasɛ wabusuafo de kɔto kwakwata papa ne maame anim sɛ wone wonyemana asama de na me pon adwuma me kwa man kɔto boy no papa ne kan ne kyerɛ sɛ me maame mo ba hɔ bɛka yinse ne ho asɛm no mo ne bɛka wie na maame de ta kyerɛ sɛ afei na me sua adwuma de ba no so ni adwuma nti sɛ me ba hɔ no ma papa ne nso so me so abra wanyem awie yeah papa ne mpamo me to asufri be ma ne serious enti de wi a oba yo besi bɛka na asɛm no sister na kyerɛ sɛ wohwɛ ne nka nsenka yi mu a no ye serious enti wode na downfo bi one ne ye adwuma ne sister bi one ne te mantemu na ode champagne ni 50 cedis kan ho no wode bai sɛ wode be bɔkɔkɔkɔ na ma wo fo je enti na omo hwɛ me bia na omu frɛ bra no ebusa ne sɛ me wai ti mi free bra no ho na me kɔ adwuma ti nyinse ni uduru ba bi na mi ntimi nkɔ adwuma bi kopim sɛ bra ne hwɛ me a ma me wo no kwase me bra ne boa me
me metina ha me yin boni ayese bia wa amoa me ono ana hwe me a kopem se me woye me we me operation bra na na bo ame a me ma me kra no anhwe me ba bra no na gina mu pe obi ma na hwe me a kopem se me ho kyene ti me ho kyene mu me ne netia na me ye se me pesenka me tonton ade kakra de boa se ne be ya wokọ a me so me kogoso no e mesi ne toro ti mi jam hokọ etu kwan kọ ba bi kokọ ya adwuma bi aboso me mienu kra no wo maaye ti me koje bosia asa bosia ni bi won na ko guarantee ma me e wo Ramsey ahonum na me discan call kwan so ko fa agare ene eburu ti na me ba na me de ko achi nkakra sa ti me wo ye mu na me de akra no eba adam papa ho no be na me ne boy ne tie no e ba hwe boy ne chi akwan se mehu se akwantuo na so wotu kwan yo so ye de ya me ba ya ma meto no no waba e bi o hwe akra ne chi akra na ase den ni tu sa na mo na to aso mpre ben prince obi anche mba bi aboy ne wo afi na me frɛ na minya no be frɛ yes number ne switch off me frɛ na minya no na me twa akiri na me ne bra ne kokotena na bra nso hu me ode pa asem to menu ka jem so kwa hwe boy ne chira kwan ba wanche me dapoti se e bia da sei na abra me ko no makwa hwe boy no se o kan sa ache me no akọ hwe boy ne boy na papa atena se aka nsem bebre afanyi sen no ba de na okọ no me bo mama ne yeda enti de me ne netia na me kobo aware asem so ede to nanim se me so me ne na atena ache enti nka onfa na busua ne nka wonpa bibi kakra nko mabusuafo enko hu abusua ne fia de kakra bi kura na onkoye na okachem so de nya ni sika na ode be me ho ade ti eno kura na nkofa enti mu bi ama ewo mu na se me koton ade na me ba o se makotwe mpana ene wahu se me ne be ma bi gina ho odi nkomo me mpana ni nipa in fact oye obi oye nunku twefo pa enti wahu se wo ne me yonko ba akra gina ho o se me ka no ho asem ene de me nteme ho ase ntokwanto bebre bai na yentem tete 5 years yentem atete ma masa babak me bai ma behind dan na me ne me mofra mienu no me no no so woye ti me ne nkra mienu ni nyina na ete efie honom ye wo ho December ya etwa me bronya bosum ye etwa mu ya 1st December na me hu kwaku atan se wasaba madwuma mu wa baba bia me ye adwuma no ena me busa ne se na di mfie sen okoya wonte ne nka akwala ne sisi akwala na di mfie sen akwala ne ko mfie du akwala ne ko 10 years na say all this 10 years ne unyinsen mu ne de maintain nka mpacho to aso enti December ya ye bedi ya na etwa mu na obae na mbusa ne se de make ya no so wahwehwe ye kira kwan ache na obi obebusa ni bia se me ma ware eni mi kunu neti enti no ense so wahwehwe bi na so hwan na obusa no o kire ma to the sense o se wabusa me ma me kora e ma me se me ma ware ti me ba bi enti no onko pani ba bi enti na no so na adwene wa akora no so because woko no onim se wone me na nyimba sa time no oni adwumaye ene no osuro enti na ma no kwa ne ensem de bebre me so boy ne ko no na me ne tie ne asechem ne ntokwa ne ade bia ni ho enti no oba ya ode opapa kan ho mo bai se obepe aware afri mawfo ho no me sa ma no kwan wo me life mu bi ena me ne tenaye ene ode ne nioma nyina afri baabi a wote adudwama no e de baadan na amahan nim se me no mo ka se ne nioma da so wo ho me ni nyina ese kama na okra me se wokọ akoye adwuma wa adudwama ho enti okoye no ofre me se be ma na ohwe mi nyinsen no be ma na frɛ ni de nsuo du aboni dua na me se sa wo se na me se be ma ni minim ni se wo yesa because me ne tena sa mfie ni nyina no wonya bi ma me hu enti waka de a me frɛ no busa no na me frɛ be ma na o se yan wabo dua ne na me ne be ma ne pese yebu ne kwasea na obaye no madane akra ne na ma no enam so enti sa na be ma ne baye kra no o ma me frɛ wo be ma yi ma o baye o papa te wo so te wo na me meti wo bi ene wo ka kire wo se de waye no pese nka o pesika bi di pataw ene so da bi nyo no ne betwa bo ama wo na wo so utwa bo de ma na wo gine 360 billion si wonya se sika ne de ma wo de a ene wo be ma ne kwan ma na hwa akra no enu achi ne kofa asa aduabo asemi de bai nti me kan na so wo de aduane de wabo ba wo be dane na me se mate wo be dane mu ma ante ne nka me frɛ na no one me akasa sa na boy ne frɛ me se opese okoda ne dua no na ne nana bi wo akyea ase wansamre mai ne yekonfo na mai ne se obegina ma dane dua na ma no nti me mra ne enkoda ne dua no that time tade be chama boy na frɛ me na me ba no ayare anadwo no pa serious nya yare ketwa ti me de akra no ko abase hospital that very day anadwo no me de ne coin no mo memma ni nura face de so anu se me mfa ne ko na ade asa ne se ne ho to no enti den na esi
enti me dua no wodane ye me patron boy we ni kokodane okodane ni just 2 months kura no asa from say boy na sa aboni dua second one okay na me say say media menti ase enti media asem no kodan sumankwa ahene ena o frame me mani nyina na ehia no say the way asem ni city no kwase abuo na aba baabi nti ama be ma no yesa nti e ho no me meji tumu say no kwase abuo abom kire say nipa no na hwe me ama me wo ye oba ye so no me de wodo nti adane akra na eda ma say oba ni ni me mfa akra ni nsi enti ukra na nka wo say bia unya mpata bia sister on the one bomb na no ai se me nwia no wa na say me ben baabi a ote na wo hu on the one ma ye mani ma me de hwe wa wo kasa no o de kasa wie unza me bomb na no to sa ti omo ye say obi amfa 700 cedis emra 7 million emra enye 14 million no mo fa na ni dua no ena obi asi woni sika ni binti omo ko omo pini omo achi na omo nya sika ni bi omo de aba nti dua no konkon ho omo kan ya she data wo ya nko ho no bi ena boy ni friend me say ne nana na oda ne first one so obesa da ne second one enti memra ena ye ko ho ne ye ko da ni dua ne ye da ni wie ya ansa na ye be ko no ye say se da ni dua ni wie a obehwa akra no na ya to aso afiri baabi a e wo nam si woke mate kwakwata so obehwa akwala ye obehwe ne ba no okay afi ye kwada ni dua ni wie o frɛ me ka kyerɛ me sɛ mama nka akra na sɛ mu nkyerɛ ni bi na ne wo fa se wodi meni akra na chi abema ne beku na to atwene na nye akra ne nkwa na ye ba e wo na setinem enti won fa na ni nsi akra foforo no so no won hwɛ no nam sɛ ye wo fa ne ka asa asɛm no sin yan ne wo fa nso de no kwa sɛ minim ne number ba me ne man na hia 101 ene man na kasa pen baba man ni number de minim de me won number ye konfo na okoda ni dua no okay ena me frɛ konfo ni busa no no se ontimi nka asɛm ni bebre ba de obeka chem se sa na boy na kade a me movie on mablabo na me nkomanim na se me de ha me akra ni mum ne ha me ko wo ba ye no waje atum se akra no behwe no ama be ma na yi ni se afri akra no so nti se wo ba be ka kyerɛ me se wo hwe akra na nye ye dua be ku anya di nti na ma ye koda ni dua no so so dua no be ku dua na nka wo se wo ma dua no won se nka me ye koda ni dua no nti say dan na asi mi problem nyina ne se ofanu ni nyina se omo hwe akra no de no ono bo ame a me hwe ohwe nyinsen no wo se we na ba nti no me ma ne hwe ne ba na ba ma ne mpata no onzo se sika no onya ma no nti akra no onya sika ne ma na akra no onhwe no me so me ana matiti mi morure mu age bosia e de han dan ya de abedu sesebra se me no wo ka se me dan ka so e wo se mitua me kan ya first one ne se o me han dan makwase ampani bi metinem nti me hwe ne se mi nti me hwe akra na me fa ne ba mre no akra nsu so ase me di akra ne be ma wo be ma se di akra no isanza wo sorry a wuni fa akotena akra utu kwan kokoye adwuma wo ba bi ni ade wo so we yun se free akra we no so nti akra ne nkra ne mienu particular hwe nti ena ma me de bedam pa shan na mi bisa wo asem se wo ma me no papa omo ye denfo mpa cha asantefo omo ye asantefo na ede nti na wonyemo ye no omo pamo enye hu yima no ede nti na onyem na oye mema sem bi omo ka wentie anase sa be ma no start sa one ne nante omo ka se me ne nante na one ne nante na okoji wani so nti a oba ye omo pam o me fa so de bi nti sa nti ede nti na yima no wie ni nti e ma me ye ho ne se ta ma me ne ma wo fu frebu akwa ebe ni nyina na me hu be ma da be ma we na mbe kwaku ata na mbe be fa no me ne ma wo fu be nyina na me hu be ma da e na matena me ma me mo nchen ya edu sometime bi na me ma me ton ade toda wantimi ankwa me ana na meje eja school kokoton ade ne de ma no enti nye se bia me ya so den e wo me ma me mo so enti den ti na ususu se wunyinsan mu no be ma wonyemo wo no asem a wo kan eye dipo be ma wonyemo wo no omo ampene ama wo ne onu mumu antena na emom obi firi abonten e ba onim nyinsan no ho ma ache de a yeso wo mebo kokoko anansesemi what vida minti bi da ba me ka se minim ni enti omusi se agyan ye ne de a me pa cho na minim je se me kra se wona wo to a kire ye wo fie ha nyina ye nti sa nansesem ni bi da se me ena me ne nanabila nyem ena me se nanabila na anyem me so ye kwata so ye bafan so ye den ono na anyem me ono no ye se ye mam na nhwe nyinsan na emom Kwame Eugene ye wo fia hai eba se nyinsen na nanabila nyemme no wono no ebehwa ye se Kwame Eugene matumi tirinsa esi we he asembe nie
minti bi da maame uti abofom da mpacho mi bisa wasem o maame waka cho so wo no uti bofom da dabi mpacho kasa gu mic nim minua pa no wa o me kameto kosua crate du akoma ayi ye fra ne sen kofi ata se wo mobi nka ho bema no na obaye no okono no kwasem ne se na ntokwa bi ani ye ntem me kwa hospital no do kosi he no do kosi he obia you see these are some of the reason why mema bebre mpe bon 1 ne bon 2 fo ohun se wa eni obakọ kwafa de onwoye na one na atwi so omo mpe bon 1 ne bon 2 fo because baby daddies this so called baby daddies no ye ma wo mo chance too much na menini ni asem no kwasem ne se menene te de na odopa na we yentem na odo kosi he no wonyinsem mu otimi koye wankraw mebo anya sa na oka okwa adwuma aba no wo kwa adwuma aba no wo ba ye na no ano no wankraw dabi wankra wankraw dabi eno no otimi koba na odo wo mu ntem na odo wa hu se nye mike yenim na meti anka meka se wadwomfo papa wadwomfo kwase ebo na obu ba no aba wo wa han wo dan me kan dwetire sika wo de han dan no eye be me ji unyinsen hweye ehwa na efri na unya adwatire we pacho meje bosin oje bo na hwen na kwa guarantee ma me ne ntem tete ni de nyo na guarantee ma mi bi uyi ni boni aye me pacho da bi uyi ni wote hanom ka kire me say first one on na kwa guarantee na wan kwa guarantee ama wanka ebenya omugidie say woje bosin a obetua eno ye tama na me ne te wo Ramsey a honom no na me say eno okoye maame me say wo kwaji first loan no so ene bibia computer ya be bibia wo kwaji loan wo entwa na se oji loan wa ha no wo entwa kwaji wa ha beba wo ho se be ma na guarantee ama wanje first one no ankwa ankotua enka wo kwaji second one ye benya omugidie di ama wa na ayi your friend is saying Kofi Ata wa ye bio Kofi Ata mitu chema no Kwaku Ata na di ni sim no kohia Kofi Ata keke me bisa wasem kanokore wonyem no Kofi Ata gugu so kakra me pa sho dabi wa ngugu so da dabi nyame enim o ka shwe me say obefa me kanokore chre ne say nyinsen wo ho nti no one me na kopem se me wo de ya wa fa no wan kan wa hu so oye ma asem ebete wakoma ana hu bi no one obi awo ba akodada but na ga ne ntene nchen no ne ga ne net onya de nso ebe ye wo ya David bi wa fa no wan kan twice bi na lady no fret to aso but o ka chere lady ni say woni obi ne wo ntinkaman obi mfre no you see ono no ni obi awo wo wodi nyinsen free baabi ba ye mpo waje amfa say wo kwanyim baabi na odi abenti wan so ni baby mama ono ne wo wan so no so for happiness for wo happiness maame mpacho eden na na esi wo kwan se Kwaku Ata baaye no nka wo ne abranti ebesusu sempo obeto biscuit mpo ama akwala ya na nka wo ne Kofi Ata nsusu ho ansa me friend no ne kasa ya ansa na woni me ne Kwaku ne papa enyina yeshia that time no waje na wie dabi na Kwaku na ba ho first day eko na menje no ena na menka akra no ho ayi bia fa nkire Kwaku no ba no wahu akra ne se akra ne pon school oba madwuma mu ho no eti me frɛ Kofi Ata ne kasa se boy na sa ba se ye ne dey ena wo se boy ne ba madwuma mu ho no bie mu a me frɛ no no ne boy ne won senkae wonim bibi acho dabi o kasa no before say me baby sa question we no o ka say no kwasem ni obae na oba be ko na odo wo ye ntem nti odo nti ena me de ne ba na ma no hwe mema wo hu mema se bi be manyansani bia no ne ka asem ohwe wano ohwe wanim asem a wo kan nyina no me hu ne se odo chese ntwide Kofi Ata ntimi ntwi yiye te sane Kwaku Ata twi yiye nti wotewa na wani agina no mboa be ba shede bentis chese o metini meko ni meko na wante no wo metin hyem meboa engugu so awurade nyankopon ema
be ma bi wo ho no ane na ka asem bi otimi hwe odin se gay opene ba ne papa opene nanka wo kra no ngo ka nkire no wo blast no wo ja me ho kwai se nka mawu a wo ba be hwe me wo blast no but kasa wo ne kasa eni de wa wo je no ene ma wo sa kukuduro no se kwagina kofi atanim ka kire ne say ni unim so a mistake pa yeah mejitum ujitum se de ekoso yi wa na wakofa aba mejitum ujitum on so waka nzinzemu ono kofi ata me friend no time I call sumankwa ahenanim no me di dwato ama no se ono de nya de so ono obeso ma hwe akra no me say unim so waka nzinzemu mene no kra anka meka sa because first one oba ye no be manager wo hoko watimi afawo maame nka ya de mu o senka be mai enka woni reason bia say obeda out ne love for you ye nipa sometimes eniema ebufo ni ade koso but you shouldn't wona wama dia atu ya aba dia bei Vini or Spain or say was sending message or say dia koso yi Vini say wa no akofa aba another day to fear women wa no akofa aba enti o de wa no ko na me ko pa ne che me di dwa to ko enu wenti I wasn't enough be ma na kuma abasro that time na niema ekọ ni tirim eniema efa ni tirim obi agye onyinsem mu woni ne na tini fie wamfa woda he ene mema bi wo hono ma omo be ma igbo omo maso yi wonyim kura be ma ehwe okro pese ofaw na we ya wo obi nhwew wagye onyinsem no e de ato no ho so ebi kura na nko ompese obi abete senye ono na nyim wo na nko wafa akola idi aka ne ma ho enti na ye ka so mebo no kino dimirika be boye maami unim so wedi nkwara asem yeah men kan ye unim so wedi nkwara asem pa mejitum na wabu be ma kofi ata kwasia unim so woni kwaku ata mabu ne kwasia unim so mabu ne kwasia ujitum ana unyintum mejitum ujitum so mabu ne kwasia pa mejitum producer mpacho mompe kofi ata number mame na chese emema dodo sen mame emema dodo sen ene be ye wei emema dodo sen emema dodo sen emema dodo sen disi oso onhwe ne ba ono ane de ekro no wa wo no fa ko che kwaku ata ode ne episu ma kwaku ata yin so a sise wo hu wo na wo gina ma no watimi gina ma o enti den pa na ma wo hu se kwaku ata na odo Theophilus Asamoah wo Germany o se Peggy wa ha na mpacho an Peggy mpacho Tio se nka bo sister ya summa no tio nyame ma wa botre wate o se nka bo sister no so trauma no o wa Germany o meha nti ka bo na summa no mami eden na kwaku ata ye ma ohun se odo echen kofi ata mede ma ributa odi afa wa no bra time osaba back odi akasagu mic nuen time osaba back o kofre ne fada e ma ne fada di dwato abaye no okay ene ma mimi hu ni se nipa no se mfomso kra no ye ya nipa no wanu no na mi bisa o se enye the same fada ne pamo wo no me pa chan ma me wen look sharp enti ode ne papa ba be pa chewu nti no ebe som bo chen odo a Kofi ata da na di kire wa na Kofi ata na otena oboda just one day wa mehwa wo be hadwen mehwa wa wo be hadwen me hadwen no wo hadwen
Mami, me hwe wani ase na ohwene tia. Wo hu fefefefefefefe. O de oni Kofi Ata be ka so be kan de we MCT a hwe. Enti Kofi Ata ote ho na obo. Akasa mentime ho ase bi na ba efia na yetimu na bra ne fa na mentuma hata abonten. That time no my operation na. Be mfa se be 3 months. Bra ne fa mentuma medi ekata me ho. Enti the same bra na so na minim se one Kofi na di nkomo wota ma wo free adwuma e ba ka hwe ne se aka hwe ne se me bi twempana e wo fie hom the same bra na wo fa me mentuma no enti wo fa ntuma no wo de kire bra no wo kwan so se ge na me kana sem Kwakwata, good afternoon. Hello. Kwakwata. Hello, madam. Good afternoon. Afternoon. Mpacho na what to say? Yeah, na so. Pacho wa da wo hu. No family. Oh, kafra. Nyame nsa o yade. Me pacho nim Rita Oforiata. Pacho no. Mpacho kwan benso. So say. Mpacho kwan benso na unimu no. From 2014. Okay. And I'm in it. Yes, for me, now I'm in but no Akoma no management. This is a time is no that now so it be that contract. You got to know we are now. You are no co and if you are some information if you want to miss. So I know about say about this so I know co say no Akoma so Canada for Ramsey. So okay. Now Ramsey I know the one so down so really be no. The last time we know about say offering funds over. Now I'm for the great about. So that's it. So okay. It became a until back of it. The demand image my go body. In our body like oil. Can you call him? Look on a friend and say, engagement. So he say, oh, for to see, it's also a same ready. Engage my body, I make some better in that friend. No, so we are there, mommy. So can you see? Kwakwata mpacho o ka se nko ombra na woni ni nyina nko body There be na ka se ombra me ko be chese management so ba na mikra na krano na oko oh okay mpacho to aso ajo mi e na kede mpacho de chire o de chire mu ma me okay mpacho an wo ka che plan se bi sense wo and I say what's the first one dey na I didn't do my own kind of question because first one dey na wo wonni first one dey na me host wadaoma u bi ye paucho say me sasa na si ya dia first one over on the friend kwakwata the one so about one of friends okay you can more fun the friend is here no kasana na bisa you era na said they no so that time no dey make sure say nti actually no dey oh okay me na me ni ho de nti no fa che me say sa na ya wada oma why say na we si aye gentle ne ye kasa de wada oma to asoma me fa che sa na ai me a mitimi hu from okasem ye da wase nti mpacho chire mu maye okay diwa me pacho mitie pa be me na ntimi ko body na me ejuma iko ebi na flow ni ko nti am ma every day ka se fonso ke ni na ko na offer me around the almost food you are doing your phone child na duma echina na pana so okay you want one that 10 o'clock every present in frame around the time when I'm saying let's go be alpha one man de mafako umsta but you just for
So Finland I don't so many make us match to one of the man before the man Odema eya reta Okachi o se bema no ne nyem no enchen no hye so for it toketi nasa na kutoketi na yeko je kata conference mana tibeba misadi ni bra no maintain okra side to one me free for go ya change baba ko fini Mr. Behin ni mind way of family tin papa ko ade wa ni etuma papa on fan na mada fu ba ko ni na tuka ko mami ho mami so atade se ni so woni abena return ni we dey na return ni owa na se do piase na se ma obamaka okay e ko ezo so no yankoto no o hobi ti ma mi kwa me no society e dia yanko na no ba o betu ni mo idea no o ga to no so for ni so okay ni ma mi ba dia ni one from idea ma ni for say koso ko do bra na ni sin o dia so akonina obeba awuti me pa cho mi tie o pa nkomo ne ye me de akonina obeba na me so okay ti da izo so mi bombla small boy isa ko to aso body o ti na me MTV na okay ti ni won mama bato tamba to system am call na mama ya me adu na ko se Dubai ni tinka ni buy 2021 buy last December to buy sorry you did me what about 2020 yes okay 2020 buy ni tinka so ni da zu ni da ti no so no ti da ti ho no be man ti o so fabi ho be dio so wala no be man ti so sa kon ni ba dia se me bo me bia man be ti on man ni tu kwa ko duba na ba 2020 da to ba me pai ti be dio me ya na me na ba ko papa ko ma mi ba ayo da ke kam so e bia kwanta na ti ba na da fu ni ba ko so iti adani ba ku yo ha na nta so ana mjini ba ki tu fi ni ko me ku ya ne ya hwan ya jo akwa da ka yi okay nse bulu ni ko ya de black ya fu ni nkwali ni ya black ya fu ni so man ko se ni ko mo ko ni so ke ni ko na kwa ko shi ni ko ya no na ko ni ma ni no ata nan ko ni so ni ko no so ma ko su no kwa ba fi ki ma ni ni plan ni ko na do ni na ko fi ko ni fi no kwa ku ada me ya ma one no so kakra ma me ya na voice na san ba fom nti wada ma minim za fa cheme ne ati kafra ba chu yo enye shi kafra say enso ye ha o no na ko nti wana ofra kwa no e ko ntense papa na na kwa so do bomi na kwa so do mami se akoni bina wa difference bi ani ana si okay try to dey say no namba auha no basu bi ani bi so so chamo na so okay nto le fo ami mo ko yo ho o ma no ho bi da kwanta no na ta do na ha abara so si next to me so in the plan yo na so na na wo ya ba bi so so
as now how you take. Meeting on the same time. And go back. To one kind of see a man every day. So, since you're meeting me at a time, the woman is what happened. And so, the man's woman. Kwagwata mi bisa obaye no ka che ose no ne be ma na ejaya na no ejaya no so ne ejaya di oni na ejaya be 5 years yes aso ka che me no na obaye no na wahu so oni na san wo ba foforo ewachi baako na sa akwala na di sen kwano we di kwasori no ko 7 years enti o ka che ose oni be ma na ejaya be 5 years. But the man who is a mabano. So now, so offered a coin. So the number there, no sense you can learn on national coin for the 1 couple 9 years. It is come on. You have some of the small coin and be a book. Also, I'm not from a Budia. Then you are by a crocodile. A Budia 2 times. So he's got him there and so on some acquaintance there. Insurance is shipping. What is a beer and so he's come out and I'm a rich and man. No papa and co citing of friend Fonso. You see, can away in the Bolivia of one. You can enjoy the friend literacy about my Saturday. But I'm Bolivia. You see, what I'm doing. Mom. Because when I want to English, it's will be a coin, a cold bed, this ordinary to anything, and I will pronounce it as a coin, a cucuma, a machine, you see, let me know the friend also. And they are calling cold baby. I want a little or cold bed to kill me. Don't want to know my mama, and when you're a crab. Because one crying or one that's only thing to occur in the man. You can use it. And you can learn me. You can let it and come to it like it could be the first 2 times. Kwagwata anti ususu se duabo na u face sa challenges na. Yes, madam. Ama wo yare sesi akra ususu se duabo na. Oh, they are going to be madam. Okay. They are going to refer again, they are going to die. Okay. But you can't do it. If you use it, oh, yes, I will be almost 190. You could be doing it your 30 years or the media with my diary. I don't have to say you can say it. You see, I know. They were not a customer. Look at the only one the way. Obinya. You need me. And for the thing that she found more because I can't about any other class. You guys are making that a word, Yama. No calling them is about. Some of the plan can be Mamma. Kwata, me how P nefisa home foul. Rita said, Wobano we jine she. Nana me pese bibisa obi bisa wankasa wakome mu no gitum za akwala no oye oba anase se ne wone ne nyim a koda be ma foforo de mususu se enya oba ana no akwala de na me nyim no ko ma ni se ofo no so ko ne ko dai na wo wone ne nyim ene gitum sa akwala ne de oye oba hospital okay me so ne ni ya ko hospital kamso no family be now for ere esa ko die that's what I say me pa cho Matias here enti se ya won hwe wo bayi se ne ntwaye efise wa wo gitum sa akwala ne ye wo ba dia yie na ese ye de tu yie mami me pa cho mi tie o akwani die sorry akwani die Menka send back, but the costume I was a Berman Scout or Jimmy Shakra. Yes, it's coming to Yamano. It is such a I wait at this. You see, I'm Berman or Diska. That's a lot of Bundia. It's a bomb the Tendia. No, and you
ɛgya akora no so hɔ anaasɛ wɔbɛka kwakwata wonim sɛ mpanyimfoɔ se anobrɛbrɛ ɛma abaato na wone wo mpanyimfoɔ bi atu ho anamɔ sɛ mobɛkɔ abrantie hɔ anaasɛ wo yɛ bɛma and wonim sɛ bɛma etimi si gyina ɛhwɛ ɔba nyinsɛm mu bedru emfie bebree sei ansana bɛma akwala ne papa ɛbɛgye akwala na ɛka bebree ne wom sɛ dibem deɛ ɔde ma bɛma no na wonim mpanyimfoɔ bi atu ho anamɔ Mami, that day of course, my kind of the thing that I could come. And I just to be a friend of a bona madia. No family when you are not to quite a car. The man looks one kind of black home. Open some kind of see last year, but you can't a copa a panachina, a panachina, some kind of cabina, also 1.2 billion budget. 1 person 1 city. So can we assume so 1.2 billion because we have a sharp plan. Me pacho na akwala na di mfie sen ansa na wo ye se wo je no. Oh, I can't hear you. I really do hear. And I'm about me buy 1.2 billion. Me buy no. Say be manu hu se mitane ye ne se betano. Ano start here or yes I do no. Okay. And I'm so akwala so me kofa na say me ko tan akwala betano nchen odi anete. Enye sir. Me pacho Matias ye pa. Enti sika no so oje abom anase obema wo ebre na nka watuatuam. No so oje sika na. If you want to so. Enti sesi anu wo de abofra ne che no. Oh, I said I make us say you say can mean that. But what about that? Ana me so akra no so no. It na sha akra no. So I don't quite understand the more band you have me show mo. Then it was say. And today I mean Shakrano. So and you say kofa that me back and Fitia coming to me. But I make what I say. Oh, say oh show ban oh dear dance yes say bro ye be di bro ye after 10 years. And you me just say. So in case I can me na show ni free. Me just say no band you have me show. Oh okay. Okay. Oh, no, later my akwana ko school kama office school ba nzama teacher meeting na do fi bizano say oni na kwa ko nto we na business yana then say na me say fan then me tell me say ebasa but I don't know and we ko say be ko mo be pattern da na ko fakan ni na ba kan ni ko kan ni ya de ba kwa tanti sesi ano kwan ben ene e be fa so me catch and say fine then you will baby when I can't into me no say minions come there akran sorry minions come there plan to me chase kana man which me abla later and then maniska jiwe for to be good and akran din but and also on tia say no say me class of the type because say this can is the boy according to the man is so be our non so in kraja o be amotia you go be no fedoman there be udi kan catch me bisa o say enti ususu say accident ne yare a wo yare aduabona na ma wo se wadane anasa madane dua no tinka me hu ni say duabo bi ani ho ebebo hu se wo nhwe wo ba o me say ya bani dua no so me say ni ko onan ti ni ko na wasi do ni ko mu de na we no de say wo nko hia ne baabi ana wo hia ne baabi da a wo nante ye niema oh so me ran to waka na ma ko baabi na me so de ko so ni na ye na say mu mienu nyina mo nante say ni pa do to na mo ban ya go bi di ko say akubit mo go firi na ne wo nante no so nante de a oh ana wuji tu say wudi for why na bone but you know change akano one of me give it to one of akano you can't change say one thing because you can't change one of akano me ba me ni bi na catch him to say me go near wa akano because from 1 year to 9 years wa akano you can't change me no can't change say one akano is all you know this kind of
Kwakwata mpacho Matias o hwa wo mpom din mu an kada be na obenya ho a obeba ne enu adi nkomo fisa asem isi abeto ye nim ti enyina ye de nan besim na ye hu se na yi ebeto nti ya fra off na ye ndwene ho wo hu enti no kwakwata o de se ho no mapa wo chew enti me say sesi ano ye fra off air na ye ndwene ho kwan a ye befa so ama yi ato yi enya saa me pacho me da se akare de ni problem ono say bibia to ya o be shawadi me pacho ya da se pa so mo kwa no de bai igwa sa wasan eja na aka ho ah de na ma me ti ko la mi kom de no de ti ko la mi ku echi kom de no ya ga ti echi kom de no enti ano chika ho de bai echi kom de ma so ho but se wa na kan sisemu okwaku na so paso ba wo ha se wa na kan sisemu na me pese na yes ade ni mama mi de kwa me shi an de no I say me teach because we culture say we are do nya but what I say semo kwa good ya ba fra o na ya ba fra of SC a me da si bebre hey Rita ofori na say na ta esem ni yedi obi bisa say adom ye abusuafo fi say Rita ofori ata kwaku ata kofi ata tata de nka mo de nka ono wo wata na ye den wo ye kakra na ye panyi ge weshi o wo hwene me pa mo to mo fre kofi ata ma me na me nko me sweetheart na obrembi beba one bremi bi beba you say the oba no amrem product am pam wo ya se wo beba abusian for sister me senior woman no me senior woman pa no sister bi na boko de nyame adom na so nyame adom de nyame ase ene wie ide na wo maye ene de nkomo no apomde mu nkomo ene ne oba bedi medofo yamwa ha de ba akoma mu nsam dwumadie yi eso ena koye ya woda idie na chese dwumadie ni guso na koso se ya ne abo awram simedupe ne no edi nkomo afia pomoden ho mebusa se ompo no emute sei megidi se wagime so wo fie se oho ye papa mense wo mre eye 10 minutes pesi medupe enam no edi nkomo eye piwak natural ayakofa 3p garlic mixture edi abadwa so ena awie woni edi ahyiemu yi mede ye number yi ma ebia last week e baaye na opese woni doctor edi nkomo nanso want to me fa number no sisia na one doctor enkasa esanse wapomde ho nsem no eya ade a ehia ye papa edura me ni wodi ho komo awie eye 3p garlic mixture your number no eye 0248 92 88 24 0248 92 8824 baby awo bia pharmacy shop ene heba center bi mokwa benya 3p garlic mixture ato edredi empene se obeto na wanom na emom se woto na wonom nko ade a Ghana ha obehu se ye waduro ene ye waduro ene ye hwe general health empepi ne ye ba on se last week ye ba ye no ye ka prostate ho asem empepi ne ye ba na manfo se ye fa yare ba akone ye ka ho asem a aya no modwen ye omo se eye no nko na 3p garlic mixture etumisa me pa cho de bi adwuma adro we ebo ewokrum ha no senka me etnase ene ye bo eni a amanfo ankasa frɛ doctor number ya me bo ye ya obi efrɛ na se wonu adro ni wi ade adro ne ye no apomode mapa di abre no obo so no afrɛ doctor ofra was a doc enkomo me ni wudi record me ye nya wo mo a etimi ko gina studio na waka kasesei adro ni ye me sei no waka adro no menum ye me sei ye nya bi da ne ye nya bi nso da ye de no number ya me boy ye nipa no adro no na de adro ne be ye no na ho de be bre no ofre doctor no ne ye kasa was record me bomba nipa nyina hunu say
3p garlic mixture edro no sei na etumi ye ebu akra ye kwa na age ye nsem wo mu a eyi wo mo fibroid wo mu a etu wo mo asthma ase chese maami bi wo freye wo se doc record me ema o mi twitwa ne pictures nyina de send doctor ne nasia tata peja ne nsem mi a na atom ye yi wo ha se ya ma wahwe bia enne ne nano atwetwe medofo ya ba ne ye ka ne se ya wonyi ni gise wakoto 3p garlic mixture na wanom esan se ye free ba akoma ha ene onua tv no enye ne se nka adurenya papa anke apamo ye enti ye ka adure ho asema kire wa na opa bi ato ebeboa opa eti se won so wonase peja wonase tatai wodo nsem mia na atomu a susu renam ne susu didi anajo because adie etimi kofa saa adie we bre wo se wonase tatai wonase peja wodo nsem mia na atomu no senye diabetes ne betimi akofa yade we di abrew ana pressure ne betimi akofa yade we di abrew a na che se de eye wo no ana o ya yeden enu nti 3p garlic mixture to etu diabetes ase etu pressure ase enti e ba na se ne wo ka ne se ya mesrew se emu nua nguasom pebito ne nom ebeboa wo wako hospital doctor ka che se wanya pressure ne ya bra wo akoma no e pompi moja na wuntiri mu asisi na emoja no entimi ntwimfa entini mu eni akone aba e wo wuntini mu pe 3p nom 3p garlic mixture eye entini eni wo moja mu adwuma eti wo nom no a akoma ne pompi moja ne kama na etwifa wuntini mu no na eyi mu efia hodo nyina na aboa na onipadua no so abreni nyina no emoja akoba bia enti pressure yarefo pa edi se unya 3p na sa wonom a eboa e wo kwan bebere so afa se unya esiche yade nso a eno so etimi yosa etimi a wona se peja wodo nsem mia na atom pe 3p garlic mixture nom na eni wakaginamu ebeboa wo pa wonum 3p nso na wo hwe wadidie yie onza na ye ka ne se ebu honom a wo se o menum aduro ne de eye enya mehwe but onum aduro no anadwudidie na wo jai enam wi bebrebe na wo jai anadwukosi obi bechie die emu sadin ko the leaves kra na gumu kra ne nke me fa sadin a wodi be gumu ni ade medofo ube wuntem ede yare nso ebebrewo pe 3p nanom na hwe wadidie ye ebeboa ye number ne efre doctor sisia no ne eni nkomo so wonya pressure wonya diabetes wonasia tata wodo nsamia na atomo a ye number no eye 0248 0248 92 88 24 0248 92 88 24 pharmacy shop bia eni ba bia to bibiduro bia wo de okwa wo se wo pe 3p garlic mixture obeyi bi edi amount obi nso de enye pressure obi de anya diabetes obi nso na sentataye na emom bema bi won mo dun so ada sebio ne bema ne mu hyehye no ne mu ye ne ya sebio no ba kra hyiam a oteyaw e wo ne bema ne mu wo ba bi nso won ma won so saa won so dun so sebio woteyaw na hemfie ho na sebi niema bi de me ka ma ne hu medofo yanka ne se ya enipa no wo hu de eye no akopɛ aduro na kira kwan oba o te yaw woni be ma hyiemu a o te yaw utimu se won sebuo kura ensa meyie ama wawo atiako na no last week e ba ka cho se be ma se wo be wo se wo nwo o prostate nso edi mu akotene pa pe 3p garlic mixture na enom wonya sa infection ni nyina no ojun so twa ebeto kofa problem de abrew se wan pe 3p anom na anyi sa hawo na mfiri ho a afi ne koka prostate na kofa problem e de abrew entina se dwumade yi koso a sebio enye ho na teye wapomuden ti ni abo awuram ni eni wadi nkomo kakra se na be ya uguso wutie nyina na wo ye ho aduru ye number ni efre doctor sisia mesra ofra emfa wonsam nsiesie yese pa mu kama ahomeka kade ye wo nyina che doctor na obeboa wo ye ka se frɛ ne a aya frɛ because yade na eye wo no demo na woni ye kasa wo frɛ ye no na ye kire okwanya befa so abanu maduro no a ebetu yare na sententem gi number ne frɛ doctor ne ani nkomo ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 memo ya resonu nche se 3p entumi emwa wanya ulcer
wakodi meko bi ama kofa problem dia bro wakodi aduane bi ama kofa problem dia bro ene ulcer age wo yafunu aboso a chese wo ye ho hwea enyeye pe 3p garlic mixture nenom na ulcer kra dia kire okwan abefa so a obenum 3p garlic mixture de obeye nie se ulcer wo so ena ade akoto 3p garlic mixture se wo no ma matu ase dia mawa mesrew anopa se wo didi wi a enum nsuo ulcer from ntie ne yie se ulcer wo so a anopa wo didi wi a menum nsuo wo didi wi ya no wanom 3p garlic mixture edi 5 minutes ansa no wanom nsuo yeto aso a kosi brebi ubehunu se ulcer no enka ne ho biem Jie number na mencho baabi Kumasi ya ubenya 3p garlic mixture ato na yemfa yenkoma twetwe no ensi Kumasi ha ubenya bi ato e wo pharmacy shop ene herbal center bia ya number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Kumasi abenya bi ato e wo Kolena Keba Dani Heba, Chris K Heba, Ubenya Biho, Hofo Enko Albert Sam, Takradi AA Mensa, Koforidia Gabson Pharmacy, Mumoni Away Enterprise, Ewa Yane Cathedral Dimshe anymore, Okota Malinso, Wafakwajo Heba, Ewo, Ubenya 3p garlic mixture, Accra Bora Okanshi, King's Walk, Ko Sam, Ena Angel Heba, Ashamani Ekus Pharmacy, Little George Ewo Tema Community 5, Ena Madina, so health alert clinic. What do you call say? Wo pe 3p garlic mixture. Jinamba no, Fred Dr. Cecilia, de how biano. Ma moye rest no nche say, edronem wow. Number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Kaisa edroni dini ya bako pe 3p garlic mixture. Nyami aduma da say. My imagine say maybe someone say P ni ye 3p no. Eye power. P no. Power ni mudi ye hiankasa. Nyina bi. Wonyo. Can what da say ye say shia. But yeah. Ahaya Akoma 87.9 uguswa 80 Akoma munsam ewo Akoma 87.9 yedemu live ewo Facebook sanso so ena onua TV YouTube enso so yeda ho ansa na ye some of Kofi Amame yemfa happy birthday yaka cha say ye tiefo ni ahwefo ya momfa mo birthdays ne mbra ne enyemma mo wey every Mr. Chei honom or say enko straight to Canada enko nkoma Agnes Amankwa, Mrs. Agnes Amankwa, happy birthday, every Mr. Che, honomo, or say, Nere dofo, or do pa ye. Way so call East Legon. I cry East Legon. Way Nadine at the Evelyn. Happy birthday to Evelyn inside East Legon. Way every Wunya ba our France. Honomo I was say men we show happy birthday ma was nickname the Adwa Rasta I was say happy birthday enko Emma way free sister Barbara honomo was say enko man ba Dr. Ellis Dapa or say anaya wa woda Australia nkupon enhira ne ahoden ene nimdie ema birthday we dia me anso me boyfriend bia enti Alice Dr. Dapa nyankupon onhira pa na onto wonko mpa cho manya kofi gina so era wonyem no obi ichu wonyem no kwahye be ma foforo dem ema kwaku atabisao ema wo ka se wo hye be ma bi dem ma be ma bi peke ko no ensu sales odo ana wanka I bless the day I met you and how can I say I bless from the day I met you. You are the only sugar in my cocoa. Oni o no be true. Me pa sure da bi ante on say oba ya make nyina me say wa na wakope o ho asem wa na watu mo no watom kwaku ata say wono ne frɛ wo se brana mu ni nkra no na o hye baabi e ma obi gugu so che so no hu nsuo nye wo say me pa sure asem na ntisa na ni nti ase biti ono ma yedin no kwaku ama mehu se de me kwase asitie
me hu se ne me jimi sitie afa de obekasa wo because me kai sometime bia me hia kwaku ne de obedi kura ne onya me ko ton ko hia no ma be no aduane ama wo kwaku adi satam ne ka betimi akipi me sika o and even the last day me new share hospital where we jam kwan nya so disca ne jam kwan wo ka che me sa abena me ko ba bia me ko bia me sa abanti twen me asema boy na free na no kan no sister nya sen ka me nya be manware no ba sa asem na boy ne kan no na me mpese obeba aba beto se bia o gen kra me kan say no antimi ani ni bo hye so ana say na sampa nso weni so wo ma be ma foforo kwan e ma oba ye na one na wo ade na wan toa so ma bra ne kwan nyina ye de fa satam na me wa ho kirem obi a menyema wo papa apam me ma me nso apam me mini ba bi a me da wo so na me no ti obi fie na me no ti do ho prapra mu adam papa na me no ti ye nye se na ye wa ufie a wa han eti say oni nua ba na da moment na enka ni nua ba kran ka den ko be ma me sa asem na ya amoka no mema ni bi wo ho ani nua ba kra wo no enti ono yo obi nua ba bone enka no Bema Kofiata. Hello, madam. Good afternoon. Good afternoon. Ansa na meka sa no me ma odibi ma opiafo wate. Matthew. Mi twa okruse. Wo bema. Nyame nhira o. Me pacho ni mabayo aye friend o osi di no kra reta ofori. Mami ni ata no mfiri ho. Me pacho mi ni pa. Mpacho unim no kwan benso. No was about 2014 ho. 2014. Okay. Na mi yed mo kan say ana mishia no osun adwuma de. Okay. And I'm the a person to need to know what. It about 2 weeks no ba mi chen. Last the ba mi chen dia so ko hu o fo na bia case asemuti. Na me call ma me ho. Me pacho wo de a person to nanim na wo hwe na ne ho adane. Ana na onyim. Na onyim. Tebi. Na onyim. Na onyim. Okay. This is interesting. So what is it? Papa Chokoso. Emma, me ko to ma me say, me no ba ne o, na me pese me bobo kokoko. No so kwanda ho. Me ma me bobo kokoko. Another 2 stamp for 1 month pepe. Tini kokra me ni sister be fe no. Sister Fusia e wo fi ho no na hiso. Enti mo no wo ti nam kakra bi ya to tomu ni aska ho. E no ko boko ko ti do boko kokra na bo ma me say se no wo penifo mienu ma ba mienu penifo mienu ko ho no de be se wu ni akuma kura waji wonu nyam na do di ma ba bi na tikra no wo su na je kaka kensa no ne bae ida ko mo fi mi di o me na mi di o dem na ti Brambo fio fumesi center hon ne ti ko honam ko ha dan ne ti ameti abanti de ko se ba waji ni na ya ko so na me teze me bae na no ko so na me ko na so fa fo no na so ma sa na den Osia, mata. Mini abraniti. Wasu wa fofuru. Mi ko galamsa mi maniska. Mi ba wase yin sira kwako mo bi fufu. Nam se ta. Eni ya tembidia wo de ni chane ya de mi mama no. Madam ko free akra ba wo no baba dan sa pasen kasasa. Na wote hi. Megba ho me sinkonya. Madam tiasem yo. Ana mi fa ka ene oba no call ma me ho ene ko bisa ma me se na be me nim no abaka se woni abra no na enukra na ene ma me be je tu se atade woni obi jaya kwasake kasa na woni me mu ba ho se woni atana ne woni abra na nim abra so ko ho de dada bintu se wo na se abna ayi atano ene nyima na ene so okay wakansa mati Brakofi. Mami mbisa all this while no. Woko bo kokoko no. Woko bo kokoko ni nyina na abna onyem. No onyem. Madam no. Enti abra na ko ne ba ya one ne ka enyem asem ne enyem asem na wo hwa na abna nyema na asa na abna wonyem still.
na onyim se kana na on kan kire wa na se na wo hwa wonyim I don't know madam ni petrimasem obia no betu mu petrimasem so onyim o se wo emu ho no wo ko ba akokọ no wie mu hia nna o ende tamo me mu bokoko ni hia nna na mu hia nna ni hia nna kra enti no ni hia nna na wo hwa enye oba wonyim etonga na wutu no Gabi. Okay, twaso. Ana me ko be me nanim. Me ko na me ho papa no pa fe da no e ba ni nyina kokohia. Ana me tutu nanim se adan tukwa na ni ma abra ko no. Mi ba betie mu ye. Akwa no papa so yi. Se nka se sem kra na mi ba be kana ka se. Be ma o ba so no nyima. E be na wo be ma no wo fo so ho se wono nyadim. Na enko wo de wontie. Satamenda baby ya feno e ka se alaji no tia sem ni bi me he feno mala no tia sem ni bi ti se mana papa na kasa wa fini yesu wa de se woni be obasi wonu na nyama je tina ma o hawo ti mi busa gba ni 3 times ala so na nyam shoki ye ko jam kwan minim kwan me faso ti ko ye ko du adam papa ho no eni mo na me fese ata mi gata so gata ni bisa se midie ni be man me no ba nanyim se kwa be na me na ti na wo so woni nanyim ana me nanyim e kwa be so na wo be fa hu ana wo se wo do be ko ada se bi dan kwanta anfie ana so do be ko jaachi na anfie na so fine wo ya de so do be ko na nam do mo ni de se kwa kwa ro mo bi bi kwa e de be sise bia midie na sa wo dia me mpo bi ni se bi do ade no se midie so ameduma de e no so yu na hu gani Priyam madam ada sinse bwene wo ya ebedi wo ye ho ni woni bwene ana se mabla wo ses mo ngo me de da na wo de ya gane fashion kura no ho wo mu titi ba mba be se be ya mu konko gina amanfo ebiane so me ka se data no won ko na sinti e so de me se paawo se ada no a ko be man won ni se de na ya mpa na be man lia na manka ni kranche na se mabla utimosu ena ma wo ko bo kokoko anasa wo kokoko ni wie nyina na be ma ni chi na mi so na menti ase no na mi so otwino na minim na se mabla utimosu Brakofi madam me patro o kire nya me boa wo betimi anya ho aba your office ha madam me na academic question dan say ai ma yenye DNA test me patro na me enti na me ka se nyame adom o kire bra because yakọ sumankwa hino o mo sumagbo dia yakọ sumankwa hino ma sumankwa hino ebua o mo fo amo mo kutu bonkutu jeta me chew na me se maji wo mo 3.7 billion Brakofi me say wasem no wo hu ababa wa ne be chereche wasem no mu no ene de wo kan eye me dadodo enti nyame adom a okina bra okina nyame adom a bra ye be ye die ni no okina nyame adom a jebre ne bra mati baba enti me so magano ene no ne yiri nyanwe nyesia me patcho mate me pesa me kwa me bawo me patcho mate de hia be fresh man kwa hene ana asema o mkoka no ho mun ya mate enti wo no de wususu because be ma ba ko ne kasa no o se akwala ne se no na one ne nyemo ye dada kranza na baba wa no so anu muton wo se abna jina so na tie de abna kan abna wo se abrebe na wo hia kofiata mishia Brakofi mishia wo no na menyem 3 months wo ya we me ka kire o manyina ayine so entwantro enyina yini so ntwantro e ma na nya wo se asema ba ene ye ka asema na se esika na wo die fi o ntu obetwa entwantro na wonim se wo se na menyem a edi enti na me ka se be kwa ko se enyi se na de asembe ba ofra me ma me ka kire me ma me se abna se wo kwa ko tu nyi se na to agu se na menyem edi enti na ofra me ma me ka sa asem de kire me ma me media we ye nyina babia ni wa magina yuboni ayeda meba ma ni ho magina yuboni ayeda abna ma kofi enyi ho na no kofi ano kra so hia wo no o ka che o so onyimbo so me miensa madam ni hino no osia tibo
n'anim wɔ pɛpɛɛpɛ na wɔpra ɛna me se ne pɛ madam susuo pa sɛ wonyam na wase wo pɛ wohyia adwuma awɔ n'adwuma wɔ wo pra abɔnten wɔ fia story nim eti madam eti da ka kyerɛ sɛ agya mfa sɛ menyam kofi wonya no kwafo ɔso ɔka kyerɛ sɛ anyam wonya no kwafo meba asɛm na abo asɛm na aba me abra me nyina ba bi anyuboni ayɛ da bra me no wabere wɔ wiase wɔ mu no me ma boa pɛ so boa me pɛn me nyina ba bi anyuboni asɛm na ɔnya no kwafo me ka kyerɛ wo school hɔ no mo se me pɛ abre ene be dance me ka kyerɛ ma ka kyerɛ me sɛ wo bɛ hwɛ nyinsa na ma wo even enakwa na ma na kɔpem sɛ me de wo ye no kwafo na me pɛ sa nyame ni bɛ wugye wo twa wo me mfa asɛm wo ehu ɛma ne nkasa obi na toto bɔ bɛ me abena mane nkasa mane nkasa ma bla me se nyame bɛ tua ko bɛ pa me kyɛ wo de koto dwoma pɛ sɛ wo atɔ di donyame akwa wo de ma fa so no wo bɛ pa me kyɛ wo nyame wo nkura me nkwa wo nkura me ka wo start no me ye no sɛ ka wudua bɔ na wo bɔ no sɛ ka ye me ene nka ma ye bɔ ne nka dua nka benya me wo nya nyame o wo nya nyame abena sister madam Brakovi yeah mabadam mi dabora so ma gini nya adwuma ana wo ba ka tin so wanyim na me sam dabora so mabadam ti na ma mo bi wen sɛ me hwɛ na wo a ma wawo na mo fie wo na wo hie guo no ska fo ba na yɛ sa kyerɛ mo wo fie na wo hie guo na wo mi da ma bra wo hono ana wo abra mabadam jamram minnim nya sam kyerɛ wuti na wo bi ba na mo se me da ba hwɛ no na wo a ma wawo madam wo de wenta so ɔse wone na anada kɔpem sɛ ɔwo wieyɛ mabaye me sha ama me no ama me fa ye sam ka no me de nim sɛ wo yɛ adeɛ wɔ no me hu na so me so me ka kyerɛ no me na wo no me ni enyo me ba ko sɛ sɛ me ka kyerɛ wo me ka kyerɛ wo sɛ wo se nyi sɛ na yɛ wo na me ni nyi sɛ man ka no kora mfa nkyɛ wo jitum sɛ yɛ nya die sister me jitum pa ye kan wo suma kwan wo se yenye die ni no ene wo de sika asem betum se onye yentua de sika pa man me jitum pa from day one me jitum se yenye die ni no yenye onye no kwafo asem abanti wo jafo so ke kan ya adai abena minya wasam na kana abena Brakovi ona sure me esi me kwen me hwe akwar mbedi ni toponi akwa ketwaro me ba me ma 1.2 a week na ka mitua o mu enu 1 million 800 1.8 a week ana me de ketwaro de no ma ketwaro 1.2 a week se me ba bitua panyin ne ketwaro de nyina o te ya ba ye de no sa ya me dia o me no ni ka dia sa ya me dia madam mo na mo meji mo ma kwa no no meji ka film wo sɛ ne dia bɛdim sɛ ne dia me dia ne ma bɔ meka wo bɛte ahyɛ me pacho enti ne asi nyame adom ɔkyena enkabra ne nyina yɛ nhia me nkasa biem wo bɛ sɛ nkwa me ba abena wo da madam enkasa sɛ mo ba abena wo gyina nyame anim ɔkasa bra yi hia wo bra kofi hia wo wone wa anada kopem sa wo ye me se na ha me twanto anyi sa asem akra ne nkwa hu akra na yin abrabo hia me a ka me metena ha enka me metena ha no asem ba na asem aba ka no kure sa asem ni se netie me mfa bi nteta ho asem me na me ye nipa boni ye ni me na me de misuko hwini wo wiase me hu bi da asem aba ka kure wa asem ma asem ne na adi eduma be tuba cha cha na matin na me no anada na nyemu a ase wona na anada 9 months ni nyina madam na matin na me no anada mabna obi sa wa asem yi hanki ni free wa ni wa no sa anya dai wo se me nka no ni wa no nya dai ni anada bi o se wa nya na matin na me no anada kofi ba me ho kwapem sa me de wo ye 9 months no ba no urade so na to na ka ho sa de bi pa na ka sisunu madam de ntwa so madam no me ka say sa me ko ye de ne no na say boy ni dia eni mi ka ma boy na fama mi because ada course man kwa no man kwa ni kwa mo bu nkutudwe apa me chew opapa ka ho ba de ka ho na da mi bi
Usi me papa bunkotojo sumankwa hinim pa wo chew. Sumankwa ma ye ne bunkotojo pa wo chew. Madam, Mister Musa sumankwa na musa no. Madam, Mister Mo. Jamu be jo kan na de lo mun sumankwa na musa no. Madam, Mister Mo ya mo sumankwa na musa no. Enkenye ni o Kofi se wo hia me ne se mehia madwuma ana wo kura kwaku kura no so mo hia me no se mehia me hwa so hia madwuma me ana me pem ho de me nkoto adwuma mo mie no obi aka pre nim me ni obi ana de me nkoto adwuma mo se me hwa so hia madwuma enkenye ni Madam mu vaiva enka wo mi kura nka wo fele wo na de me nkoto adwuma mi vaiva wo na de me to adwuma nim oh yimi ga me se mi vaiva abena yi no wo hia mo wa bija nkwanta baby obo nso ni wo no filling station e she ho na she na to kosua she ba da na bo o se dai o da wo bi da kwanta o na question na obusa no ba ho da bia be yadwo unim sa madam na wo ho unim sa madam na wo ho no wo hia no na so me sa de me koto adwuma na mpese bibusa o ka no ha na me ntie wo na de me koto adwuma mi Kofi mable fa madam na ba unim fa madam number so many years na me bet na won chere na wo hwehwe madam ne number papa na hwehwe madam ne number if you didn't ba we number 1 the word medase within the na wo da ho no ma wo no otimi so na pampa wo person da de show ma wo ji na within the no na hwe wo boni ayefo within the na hwe wo madam me mpeka bra Kofi nyame adom ochina bra etimi sa mo me yira bra me pa cho mate wa madam me bi wo cha na hi so abonten ya to me ho se me tutu wo de wo anto me ho wo de wo anto me ho me ba cha me yana bra Kofi so me si me bo nyame adom ochina me de be yesua de ochina ye shia me pa cho anopa be 9 na wo ha kra ye 9 na 10 mu ho bia ana say 11 cry coming 11 ai sani e delay wo time no coming ya jori be me na me tema me ko ntumi ya juma patu de meba mate nti de ya to bo asididi ansa waba enye mpre ho 11 cry na wo ha ye pe mate me pa cho ye yenso ye da wase pa bye bye abena kwaku atafre ye no na wonte ha sister me bisa wasem yi ma no kwaku atafre na wonte ha na mete ya chese bre yi webu no kwase o sister me de wo se to ma no kwaku atade wonye wo bone ana me gitum se producer menti ase me metimi ni na enye se kwaku ata na wonye me bone metimi ni na kasa ba me asem wo kan asem sister manokura na adi me medie no manokura wansem ewom se mfomso de maye me gitum se mfomso no maye ba de nipa ne nyeye no emfa nka wo se nipa na ye sei de nipa ne nyeye no emfa na nya me so na sa mistake we maye bi onya me nko na ma make sa mistake we eti fa nka se ya na metie wujina fon so wujina yi so e kasa se de asa me de wiase ma me ba ye na asa me de me ye jimi me ye yi bi adai ma sam no kura na di wujina hono se e na me ye se na oba ye na me bra na ho kira na ode pe no me hwe wani mu a me bo mitiri so me se tie me ahokire e na ode pe Kofi ata na enye odo eniema bi Kofi ata me hwe wani ase ne wano ene de wa akoko aba no a wo totoma Kofi ata na enye odo na ode do no na emum ekom ene ahokire me boa na ase no kore me ba sho sa na ti atumuro atomobo dede wani oso de konkon ne ba na asasama ba mpa oso wa osabodon papa bremu ne enko onse ensem na ebibiri ama uti asem no a chose esono de abawai ka ana esono de emema no so obia eka papa de menti ase ne se first bear man say asa mema ni mienu asem no yakoye adekoro first bear man no eye kwaku ata no o se wone ne nyim no ofre no hye bear man foforo dem bear man ne faaye second bear man no Kofi ata nso say ono no wo information center o say o ti dededede no no ne je phone no na say anyway ne de no asa akoye adekoro eno na ma baba we minyini ni
ase mema na ka de kra na mema na kwa pan 8 ana na on say time ababawa na kasa no o say kwaku ata no de odo no ende no kra so atiase because of say odo no nti no enti nsem bi o ha kwaku ata no kra kan ya odi sun wantimi amamuaye so na minim said yabawa na kan na no credit a but blame ni nyina no say no credit a ba bia blame ni free no e free maame no say oba ene obi nyam na waba abusuafo no ho aka kiro mo say ye ba no ye mpese obesi fie ha ebiem na cha say problem no e wo ba bia eden e free so but mitie aya amema na asem na asem we de ehia se ochena no omu nyina timi bafia ha na yesi hu nkonya because se betwene anim da ho a ya monchen so mienu wa ha eba mi ehunu asem na nkasa no ni nyina so ye because esono de we kan ana esono de we kan but utie mema ni mienu asem a o mienu asem no ya akoya de koro ababawa de me pese me ka kire wo bibia wo tie ne se obibia wo de wasem ebeba fie ha no se wonim se asem no wasem nye da memfa ma because ukopɛ ho asem de ba oba ho fɛfo a ne hwene tea osi adwai mu onfa ho nkyɛw because chase enkoyi kura enne no amama e basa na de bia na meka se eyade a kwaku ata no onyemampa ana oka kire wo se obɛhwa akwala no kopem se wo de bɛwo a mebona baso konye boni nipa dodo sen ene betima yesa madam fu bi wo ho status me say madam fu bi wo ho o say so ndi okofa oba na so oba no wo nipa fa ana nipa kotakora kan ho a ohia wo me say kwayi status obefa na ye bon wana na bon tu otokali pokro oba nom na de so de ba ma na ba nom anom David enkoye oba nom na de so de ohwe na bodwo sa ye dwene na sa na so say oba nom na de odidi na hwe nanim kro odidi wi ade be ka obetu agu so ana ohwe na nanso a na de oje ho na de abanomafo ta aje onyini nu ba bia nso nse na pampam ya apa na onse ai omo pampam ya apa no your friend on the Lord is my baba just erade ene yitire ho ba bia fu ana ba bi nso emfu dia me pesa me kanyina na se onipa bia wo de wasem ba fia ha hwa asem no se udibem so because nyasa de a eniema wo beti ani niema wo befa mu no enkoyi so nipai wa na se wose wonyam na obehwa akwala no ekopem se obewo nipa dodo sen ene betimi ayesa de wi na afi nipa na wose wonyam obehwe akwala no chese emu nuabo animu nuabo me fi se DNA test no ebebo apa because sa asem we bi asinkran pen ama asem ne ba manim boy bia one ne girl etie one girl no tonight for 4 years girl na nyinsan da otu kwan eko South Africa na 1 month na girl na friend sa wanyam the boy no so empire bofo nti obompa no hunu se nyinsan ya obai so wanyam die me hunu se nyamia ono obi enanyam ana oka chen se sa wanyam a mini problem mesha akwala no kopim se obewo but wo a ye bekwa akoye DNA omukoye DNA test no prove no bae no na eniema maako 15 improve se eye nipa na oba na se akwala na ye ne dia no eti nipa na oye DNA test no ana wakache na se akwala na nya oba eye adopted baby menim se brofu we koye adopted Ted. Me ye chana. We are right. Correct. Adopted. Oh, brofo ni ye policy na sa no. So you know minimum say ochena no si ehia
bibi abe fine edi esere be ma no se de wa hyebo no mani ni hwemo na de odi kan kwaku ata no nso no ye behia no e wo fia ha na afi ba bia ya kan asem na koduru no ya toa so afiri ho yenim se omienu hia de a no kura bi e wo ba bia no ebedadi me hunu se abawa na nkasa no chese ohwede asem no kwa wo hunu se asem no de baaye no ayese ono amu ono ankasa no utimi hu se ono wayi ne ho asi nchen na emum ne mma no enti opasumdwe abaya no utie ne kasem a enye se owa ha se obeyi be ma bi bonia ya na asem de esese ye ka no kre ne kire no utimi hu se ne mma no edaachi eno wo hwehwe enti no se ne eba bedru ha se die ne ne ebe ya ye die ne ni wi a where ya oba no uni hu kwan se na aha duabo asem ka no court spiritual asem so obi nante ye ka no court obehwe oba obehwe oba ana wi ase kra no nti no wa ha eduabo a eni nyina so no enye adwuma aha so ana kwaku ata no se akwala no de ohunu akwala no ni mu no ohunu se ose no be men kofin so feel se akwala no ye ne banti enye die ni serious pa ye be die ni ana approve and die ni ndie ntwantro oya no wa ha omutimi koye test no e wo South Africa ebi wo US etie mra no enim akwasi enim kofi enim kwaku no kura bi ewo mu no ebedadi ede me sister onim se die ni no se emwawa ma yentwa so se onim se beboa de ya ready say the person ye because yen wa ha say ye be ma no kre adadi ojitum ajiwa nana ya ana wa butui seme yo ba eturi bia na ha dwen ye nuye ya wa maneni ana ho kete empempi nu ya yese onne breaki me onne ya me virgin breaker se so se swa se de se nwuno ehye tiri mu se esense be ma no ne bo kwan to yase ni ntino ye jana ye nya be ma foforo se eda ye ko ba bi foforo a ye nya sa odaw ni biem na ye refi se nyankopon ne bo ebie yase kwan be ma ndi odi be wo mu keke o na nya wono ene bie yase kwan ya mame nko abofa ne mame no so o mammo abofa kete sister yi ne mame no ammo na kete yase mama abofa yi nko nwuram ai wakọ nwuram aboate aka no wo beja na manawu wakonyem osuya adwuma wa mana adwuma no ho ahia no wakọ konyem wonyem ya enna ne agya mo wo abofra yi akọ be ma ne fie akọ ka kire ne se omompam abaye so oba ho no mo a omompam no nanka wo mo pam no na mi nka mo gye no na mo ahwe mo ade nanka wo wuwi a wo suya adwuma ba essence kofi anakwa panyini design be ma panyini design ya kwaku ata essence kwaku ata ne papa ye messing na wonni binti ehia ebo ni fie da no ntino mo ka kire o mo se mo mpesa mo be hu sa abaya na sifie onum biem na nanka mo yesa nanka wo sanka mo gye mo ba no na mo hwe no ba mo ka abofra yi si abontene odo ben ena enna ne agya mo wo ereta no mode bua no odo ben na mo kire de kire no abra woni kwaku nyemo ye adwe wo se ona ya wo kire airport runabout kwan no na me so betena ha nka me ka asem bi edi asema me ndi asem bi tu anim kakra se abaya yi se Mijana so me sra ku enti na me dum no kakra me ato chok no nti ma bo break tia break no so ma shada na me dum ja no me say eja no dum no ko enum match say 50 pesos kumo me say abaya yi say onyem no
kofi ne na nada kopim so we kofi so ne nada enti say ye pe no kora no enti na nkam say ye mfa portion about ho na enko suma nkwa ahene wo ko cha ya odi ene tezi ori abaya ya ne to mukomo on se de no honam se bogobogo se bi preko ba ya wo no foforo no ne wo baya ne de abaya yo to no wo fe o kofi woni ne kofi tinaye kopem se wo ye kofi ni wanda ade kofi sebi enya adwuma na den na enya adwuma e ko off den ya ne ba ma ko off na enya adwuma ana se bi yentwa ni dua na wo hu abaya kama te se wo o se wono betena be hwewa kopem se wo be wo ma wato akra ni no no na ade o ye Father Christmas ene se ka kofi na adwene wo fam e bi na kofi no yare ana ni sika bu nso no ni nuaba ene oni maame bi odi ni sika behwe no ya mame ko ma asem so abaya yi maame ne papa o ma moa ayereta ono obi anyem mo kofi akoka che se hwe na abaya yi ansi wo biem enna bitimi yesa because of that chinti uwu wi a wosemaje menana to asoko sua wadwuma ba mo de mo yesa mo sa ka abaya ne si abontene edi entia is it because of say ohia dondo ye bono kwakwa wa kwaku fie ntinu mama woni ne ye fa ni say be ma ne ntina na mo amane na ntina no ede na mo de yebu abaya yi ena menu abaya su na adwene wo fama nkasa ni tie wu se kako be ma ne wanyem wakra wo se wo tukwai Dubai na wo coin eye Mars na se ye Jupiter ena number ni ho a obetimi de afrew se wo pona na wonni funa obetimi asoma ne maame anane papa anane nua bi ejei me kona me ne obi banyemo se ba ne mpona me mpana na mo me bana wa wo no ne de jiteku anasempoa fakoko ma me ba no mo mbisa abaya yi se kwaku ko ne Dubai no oye bi da nanka ye mass kura network ni wa enko be hwe na chiri kwan menu na amana ni ana ho okoba ye susu a esense wo hu se sebi menu na adwene wo fom enti no oba ye no sa be daadaa no na no free Dubai bantu oniska oba han dan wo wu dobo na mfie nkono wa ye dia han dan no oba ye wo sa be sua wo so essence wo hu se wonnim nyansa nintino wanfiu eno sa betena wo so eno sa do gege enene wojao me ma sister yi nko na ompe kofi ni kete eye because se ni maame ni papa kan ni si abontene na wonya baabi na ekom de no na se bi watete apansam nintino na wo po bi obesua ni load na ye den eso no enunti eno accept kofi on the kofi si kasa no si tutuma kofi no odo bia ni ho ebuo bia ni ho nom etina hye ni tiri mu se nyame ya adom kwase awasua me nyema mi koma dwuma wia me nya afa na me be so enti kofi no o look sharp sa oni we wo ye na me bi so kofi ba ni mpoye kofi ba de because nsam na na mani me no kan kofi ba no eye kofi ba de reta ke ka wonsam ye me oba wo kan nyina eye me yasesi sase wo kan sinsemu na mo me to ade me chiri yanto eye mani ye eye bia mani ye bi wo accept be mani because say wo chiro wo tuntu na wo accept no be mana bo wa wie de bia me kase ehina ama wonsu anom no say hina no ye mono na ya mono na mom ya kuran because o china bi say hina no obaba be pe hina no kofi agimi onim de odi sikaye na mom wa show wa boa ma wa firi wa na wo den na wom kofi ni maame ni kwaku ni maame ni busuafo omom pa sempa bi nkan kire kofi no na kofi ni wa ye bi ankasa emfie kunu achi na waje wo nyinsen se ya wodi ampa kofi sa ya ni nyinsen o se eba no ono no kobokokoko ni tim mo fam se oba nyim no bokokoko age na atena ne dem bosome nkono ne na nti ono de ono se akwala ne ye ne ba ene free na konso be send omuska e free na ko be send omuska ai wo so be DNA ya odis wo yesa because Rita man no kra anadi me ka say kwaku setama one ne wono free no hye obi dem say ye kofi say ye kwabena yanim enna si say kofi so say Rita so say nyinsa ne ye kwaku dia entaje say DNA baya maminka bibi kwaku oye Rita bonsam
bema first one no ba panyini papa no na ye kwaku ata no kwaku ata wo ye Rita Bonsam wo hye ne nyinsen eja no ko Dubai 3 solid months and wo ja no ko ye ko pem se na wo ba no enya 9 months 9 years 10 bra na ho na be ye krutu dwuma sa na wa bombode ya so abaya ya se ubaya wasa be dada baya no eyensama kwaku fi ni Dubai ne baya no obeka che Rita no eti na Rita so wo mbu kofi bie mu no boga aba apeto obaya no obibi anko betena wo dem ena na wo sa no aduane esa de mani biem kwaku oya Rita Bonsam de bia me kase ema mo ye nemebe o mo mani nya den ena wonom bema so wodowa omma wo nkwa ho kirem bema do na se wotie ni so a e wote wo fili hwensem on be gira radio so moka e ya asam na aba kwaku e ya asam na aba enka wo hye Rita nyensem na nka wo koye no wo kwa wo Dubai na nka wo kai no e mane ne nkakra ka menye sho se de Rita ye no obeye abade nenso wo ba na sisi a wabasa wo baba beje oba yeso wabasa baba beje akwada ne de abo ye fe ni say Rita so all because of sika kofi demand adan ai onante be ma ne nantinti ananka ye je 9 years ye je 3.1 billion 1.1 billion esha 1.2 billion esha so wonya into de abofra ne den eche kofi no eja meka so ya Rita Bonsam no because he says so kofi nso ka se won hwa akola ne biema na akola ne burden aba beda Rita so aso se Rita nye papa kofi ekwakuyi oba na wodi na ba wiase no eye den ya ye bebo udi aba akola ne din eye se na mmofra no ne de o mo totankuru wa mu mmofra no ne ye ha o madwene mmofra no ne ye titi wa mo wakwa che won so he all results aba wo se wonye me na nye kwato me dem na magajo me ko school mi pe school kwa kam to mo de e wo se kwaku no tue sika ne de makofi se wonye bi kwa na won pempanyimfuo no mo nko na mo ka sempa bi emfa nkire kofi ye de ya wo ye nipa ontimi nje kwaku ba emfa nka no ho na kwaku no kofi de no so onyaye e wo so sum Rita e wo se wo sum Rita wa ha Rita papa wahano pa wahano na nso me nuansa ne to ya ne dankasa da bi kwaku ade ne na ye ne de ne to ankasa ye ne de kwaku de na ye ne de ayese dabu de ne ni break okoba bia pio no oni so pio no oni so enti ne to ye ne de eno to ma mema na yusu ni sa no actually kwaku de na ye ne de anya kwaku de na da ko sa mo ko fitwi no se ko twi de ne o se ya ho kire nti kwaku ba ye no na so wakai Faunsesi form na wo to ye de na wa adwini mu ha de ase de bia se ya ne de be ye wo Faunsesi form no o yes style wo dua mako style ben na ye o de pa no e wose wo sum no enti kwaku eni na busuafo omompa sempa bi nko kankire kofi na ye hwese kofi na adwini beba form na se bia na kuma beba form na obeti sika ne so na kwaku waye wasede because empempini meme bia o madwen se omo be wo na so omo hwama omo ba wuwu saa nanso omo hweba enu no bi na kwaku pese wo ye no se manfi na eyiri daache akola na nkasa be hwe ni papa saa na hwe mema bi adwene mu ento omo nto supporter omo nto atade ena omo nto singlet mu akwa encha akola ena omo nto mpaboa ne dia ne se wawo ni aka che se oyeja ne be ma se na nim no de dwonso nanso wonye mema se de e wo se kwaku pesika be sum Rita usum Rita wia kwanne kotu e kana kofi je wo no na je wo ba wontimi ma akola ne bebre obi anso ma wo de bia me ka se bema se wo jimi wo body jimi wo bottom se wo bema sorry na ehuru tokro bi mu ko sha e wo se pesika e de tato enye sa e kwanya ye di kwaku ne be fa so no oye wo yare no obi anso ma wo se be wutu wiase enti ye ready na ye ba middle now then na wote ho a why stay for sa no ono ko jama wa breast kasa yie what ana bi o minim because me hwe wanim a obe kasa pa udi me pa che frame abnatiwa okay na rate of riata no so pa che me me ma bro fooding okay na so bro fooding oforiata no so ya bro fooding na osre oforiata na bro fooding
hwe n'ani gyaagye ewie fu yin fa na baaye e pa so mi fi anwan kwanta gyaakye kwa no so atonsu anwan kwanta tonsu anwan kwanta okay mpacho ben mic ne ma me wati na kasa gum na matcho voice no mpacho ewie den na de wato me wa ha ewie de mpacho e boko so nye boko sa meni abranti bi tnai ne din ni kwekuata okay na dodo na nim da Costa Donko they say ka so we adwuma ho no we adwuma meni ne tnai 2014 2013 mu no na yetiti ho no na meni ma wo for free ebu akwa betna bi jan kwanta foforo nsimfa nse na afi ni aba ye bepa adwuma biaye saa time so na mawie school foforo ba na efie nhyeda ni eyise beboa me kakra ho na mfam na eden mpacho no we school ben mpacho no me GHS ebu akwa ele ho na me wie ti me ba ye nimu no me de to ma ofo enim se mpese me hwe adwuma also mo emitwa e me wie ya me resource ba ye mitwa ba o mantimi amwa minti me ye se mpese me hwe adwuma ena emwana ya mde bebo am hwe adwuma so no kwase mi na ofo mpa me so na minti me hwe se mene nam sa ti me ye se me ameboa me ho ti me de to papa enim no ye se metimi akohu master bi na me na kasa na obekire madwuma na obeji sika bi e ba fom na omatua ne kakra mana kamin kopu obi sa ti me nana so wo ebija nkwanta e na me se wa so wo ebija nkwanta hwa ti me de kotu omu nyina enim no me yese o se menya bibi sa omo so beboa na madam baako e na mi sister me di na chi so ye frɛ na ama e na me hu madam no o chire hairdressing adwuma ti mi na mo madam ne nchen ya jango ne nsama mi hwe adwuma kakra sa na no kwase mi na nneoma mu oden na asitin mu oden pa sanse toda me kwa adwuma kra dem de beta aduane edi no na eden ena mi frɛ adwuma pon so na me kofi a me nkono na ade asa ebi wa me kono ma wo fo kra da enye sa so kra de medi mi sa na dwo so kra no ebi ni ho nti asetina de ne mu oden ma me pa ti nkakra na me de to me madam na nim wo ye se o se menye sika kakra bi metimi de atonton ade aka adwuma hwea no se ne be ya menye sika me ba adwuma me de beba nkakra sa na me de to me bra pani nim no wo awu akwa me bra kwasi me de to na nim na o ma me sika kakra na me de kofa akosua mo no enti sa akosua me kofa me fa ni create bebre na me de agu pan mu anopa na me de ko achini na makoton a ta me besa no na me dimrika na me dware na ma ba adwuma mu ti sa sika na me koton a menya wo so no na me de tuto bibidi wa adwuma mu kakra sa bedru ba bi na sika ye no na me di bi no so na me de kofa kohwe na sika yi ba afoma ma na me ntimi fa nkofa no yomani bi nti me wa adwuma hwe ni ma na me di share branch e bi a woni kwaku ata na me kana asem no okay na abranti ye no ye ntafo nti ona e kakra one ne papa eti adam papa ba bi asisi me ye adwuma no ena Congo ointment ye dey aba edwa so me pacho wo show radio no nenye wakono aye prekese radio no etwetwa ediesi ani sekaba style enema nkoye ewo radio no ni a entempa no wo kwaji Congo ointment na dia betwisuo na bibia aye kamasha ne sumayen se honamani ensawansawa wonantemo propro ekura tototo radio no eni wutiri ho no Congo ointment na betumi aboa wo ama radio no aye fine eno titutumike mana moto na koji bi nema redie no enkasa enfrefre customers ne mpesika emegu botomu bomodia friend number we so se wo pe edro ni bi se ya baako anase ne duduo mu akwa etu akoton 0249017101 anaso se 0204616161 fa wani chire mo na fe koji edro yi bi fa betwi redie nani na redie no enkasa good morning herbal mixture ene ye kanfo ede amawo good morning herbal mixture ene ye kanfo ede amawo medofo infections na aja ahemfie ho aboso waposo ene waposo eye woya sciatica yade ni bi ene wudi asie osa yade no aba beto ye funumu amedidie kra ho ayeden ede amawo a good morning herbal mixture ena me kanfo ede amawo ene mo no waye mre anti sa wo de bo ani ana sesi ana chese wo pe ede egu ha mese ma ne mpesa aya pedro yi binum na bibia enye kama diabetes for edro mu hie ni pressure
fo nso ejibi eye wo kidney anasa wo sa ho na aba asemo a aya pedro ni binom na bibia enye kama for Dr. 3 days ewo ahoma so 0246594117 0246594117 kwajedro ni bi eto na bibia nso enye kama ewo nipadua mu maame mfa nko platinum packs wo mo akache esansete ka webo sapapa na aye de sefu enuane a enuane na ede egumu ahehehe kama enyoda baabi anipa no ekobia obetimi dia akwaduru wa brekra aduane no enseye ene no wahye ne so ka webo sini bi ewo hono mo a wodi waduane no egumu a wonkoduru watena ye na aduane na ye se turoka aya akwa platinum ho na afa ye ma packs ni bi a woniane no ebetumi aye hie aye de na ejina ne na so te sese de tie na akopem se obekwa akwaduru baabi a wose ene yesi woni ye sa te ka webo sini bi no adwenboni ahye omutiri mu ma enti LPG gas ni bi ene bi eye eni akire enkonkoto enu bi yaje platinum nefa eho adansidie no edra 0243908607 ananso say 0244281117 kwaji bia na bibia enye kama Charistic Ventures asie ye ena medofo medewo edri Zahara Herbal Product ene ye kamfo ediamao Zahara Herbal Product ebuso ewo adwaman so tutumeka na fu ani akire mu udru ho a ka ache wo mo say ye ma Zahara Herbal Product ni bi ento sede yade no esitie bia wodi ane so bebo wo mo enchire mu na ye cheche mu sa no na afei enimdifo no ehwe wa na afei Zahara enupa no ya pede betumi abowa ebetu yade na sese dokudoku ediama wa emmabiem enu tifo woni echire mu na kwaji edro ni bi okanshi drug lane ubenya edro ni dudu mu ato afei herbal shop pharmaceutical na chemical shops nso edro ni bi yato edi apeten 0246348334 and also says 0248569335 Mama fa nana ajemai spiritual home babalawo nakache ena medowo akwa akopiem medofo nana ajemai se yenkamfo enfama wo se ene mabi pa eje wasabemu ewa abrabo yebomu wonko anu wudi sia na pai wudi twa na chese etiesi abrabo yebomu husu wan asa wo beje binumu ewo abrabo yimu nana ajemai spiritual home ena yekamfo ede ama wo se de ye wiziba a esi wanim ewo abrabomu enu nti wuhunu wachi no wodi afa wani echire mu ho eyesika sem awasem apomudimo enenema enkoyi a wodi ene nana ajema spiritual home wani a ekọ ho no edi adansidie eba na wogye enso ne fa hodie eye wo modia enu nti fa wani echire mu wani enko papai enkonia bia na wosusu wunya wo fa hodie mepacho nana ajema olawo ono no ewo obara ofan temple Accra Ghana wobetimi so edi wani achire mu ewo Kaswa Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters wa na woni nana akwa kodika subom 0248544058 announce say ana fresa number yaso nene nana eni nkomo 0248544058 na bibia enya kama 3p garlic mixture edro no ene ye kamfo ede amao ewe wuti ani a edro ba ko a edi nkonya pa na afei etu yade ase deku free nipadua mu a emabiem eye 3p garlic mixture pi work natural ena adwene andasa ho enunti edro tete garlic ya yenim ne dada no yemfe bibia enka ho na emom enuane nu a eno ne boa ema nipadua no efa no ntuma pa edifra ene ede bi asoso multivitamin C kakra de ebetumi abo minerals mu ne ade ni na bi ehyemu a etimi boa pa ema nipadua no eye kamasha no so fama yense ensuo bia enka ho ena afei eduro no ye no aye enti se wonya bi bobo ewo nipadua no mu a wa wutimi se eduro papa bi ena eye wu mu adwuma wo de ye kan se wo ye dansini se Thomas ya aye akope eduro ni bi na efanom se yade no enwane se hum efri nipadua no mu a aya hye ne soma ye se etoa na eduro no egum no epai enti wuto no pe baabi edi esise de be ya enkoda ne sankofa ka fufuro bia emrew wo wudo nti yadwi garlic kokko edi ato ho no mu a eno na ehye nso se 3p eduro ni bi enwato ene Dr. Piwak eni nkomo ewo ahoma so 0248928824 ananso se 0201000021 na weno asem dibi ene ekọ ede ama santeman kumaseman baabi biara ewie wuti eni yi efri pi
PM Travel and Tour Agency Womani Media General NFA Onia TV and Airport Hui Emma yes vacation in Dubai with Kumasi Empress Nana Ama McBrown we Media General Onia TV Papa and Ekabuma Womani PM Travel and Tour a vacation in Dubai me pacho when this wadu send yoko chobesa 1 week be ewo Dubai now chili afiri benza dia and an opportunity no aba so when na Ama McBrown Media General NFA Onia TV ebehia bom ewo sa vacation ni chane so say ebrano eye mebosume eda etoso edumie 13th May ekosi 21st May ewo afiyemo activities ni de edoso pa enu timenya sure say wo pese wo mix sa opportunity adaroma edan na pese okodemu ewo Dubai no say ye nipa mienu anamiensa na edemu a ene na sika ye jewo eye $2,000 na emomunku ano ahia kakra enti wankasa wo pe wo dan a obetumi adwojo wo ho a eye $2,200 ena wo betumi atua na afei saa na wo twedwumadie no wo so betumi akwadwojo wo ho package se wo no edoso eye flight ticket return Dubai visa hotel and accommodation international transportation to all activities and afei announce on breakfast eye free nini na eka packages ne ho a wo so betimi aye registration no ebesi ewe me bosume da etoso enum enti ebre ni ho ebre pa ene ya me ne wo ekase yakopem se saa me bosume ne da etoso enum no ebesi book slot na yemfa wo enka woni a wo mane na Ama McBrown eco vacation in Dubai no eho bibia ni anase ho pe enchemu a ebro de makan so a adaroma na woni empanifo edi nkomo ewo ahoma yi so 0509404627 ananso say 0303943257 kwa hono mo na afei ene mpanifo enkasa na yema wo enchemu a ebru we so agbozo herbal clinic senkrofo eko Dubai wapomuden enye fine yema enkoyi anya de so betimi akobi enti wodi no wodi tetete de na han ena wunu no say ye de sawo yade abibia kama sawo de sawudi twa anase wo punu bie agbozo herbal clinic ene ye kamfo de ama o hye so say wani ayafa wo mo ye no wo mo adwuma no wo nimde enti sawo ba ne kire waduro bia de hia ne se waso be yemre na wodi nhyehyeye ni na eso mritia wa bi mu na wotie sise kinken na fe wu ko numa so hwehwe wo mo kye kwan ewo Kumasi de chamso Old Insurance Junction ho ne mpanifo eni nkombo 0553417752 0553417752 na emom se yen kran ena woto enkra yi akwa eye kwashiman ehon so number omudi di djuma enie 0241750282 0241750282 ayafo ni kire mu ho na bibia enye kama ewo nipadua mu afi ye ho ayedinini eye den a enu ayede ma ye no ene edidie enenam enuti ene ye kamfo N17 Lounge and Restaurant ede ama say eye fufuo ne nkwan emutuo ene nkwan banku ne nkwan anasa banku no kra no wope ene enkruma fori a ebi wo ho troza fi ena wope chese enuane ahodo a edu Sunday boys ne girls ehia edubi ni nada ye bi ewo N17 Lounge and Restaurant me pa cha odofo na wo hwene nim no ayafa ne eko honom na yensiesie ne se wo hene anasa wo hema eba ni pastries ahodo nso a ebi wo ho ensa ahodo a yedubo pastries ne so dia no odene anasa de ewo fom eno so ebema obi wonim se conference hall ewo honom a social event bi a wo ye bia betimi ede wani achemu ho sanse yetimi fa ahoho twemu be yes 400 enti enso nipa wo de wo mo eba de hia ene se wo benye yemu gidie na wo de wo mo aba Kumasi ha ye wo Agric Junction kwada so kwantempon ne so ye juma efiti juada ekosi kwasiada enutifo ani kire mu ohoi na yenyeje wo so 0530668585 and also say 0542787278 ayako na yen treat wo se ohema time herbal mixture so say yen kanfo enfama wawie say eyamadedia fever edra wo hia anytime herbal mixture me pacho wanu moto wuntimi ni di edru ba kwa ye kanfo ediama wo time herbal mixture woni peduamu enema nkoye anopa bia wo sori na wo se waye boho ye mo won so wankasa so wonya adwuma
din bia na mombre e na wabra time herbal mixture edro ni bi e na yekanfo e de ama wo aya bobo bi nenya promoden netimi efa ko wunuma so 0244417669 0244417669 kwa pedro ni binom na bibia enye fine e woni padua mu grow fine herbal tonic awia me kanfo e de ama wo edro won waso pa eboa ama sesei adasa ade wo mo ho e de afri nyade ho wei enye mojadro keke na mojadro a ete enumu ema wudidi ma bibia so eye kama me pacho moja entimi ni afri sane ye e wo wonsa ene wo nan mu a edro ba kwa ye nunu ne kanfo e de ama wo eye grow fine herbal tonic me pacho edro najo a wontimi enna anoparo na ye te se de bibibi basa wankasa no woni ani gia wo de e ko wunuma so a grow fine herbal tonic na betimi edi wa kaginimu ema no yesi yenka nche mo se edro we na betumi aboa ama momenses no se de obo ade esi hihye no no ebesi susu pepepa enkofa mpre wanyinsen bia ema enti ya pedro ni bi enom na momenses no amesi ama waso anye hye fa wani echire mu e wo digital herbal clinic wo mo e wo kumase amekum run about Bank of Africa enchen ho na ekope grow fine edro ni bi enom wo de se edro ya ye ka ho asem wo je ho echimie na wo hia ehia ema ni pedua na to ba kope ne social doctor say anya adwuma sanfa bra ebeji usika 0244596532 0244596532 grow fine ebema wo aye fine afei M4 Food Limited one water roma ena ribi biscuit no yede aba adwaman so wodi die kra na ye se asema mi bisa no ena yade adoso enti enhyeda enidie numre no wo koda na asefufuo na wodi ye no anhyeda nko square enti ase wuntimi na ase enketenkete ebechi wa no pem bi biscuit ni bi ede ato wanum wiwe kra ehia se wodi bibia eboso wonum nsuo kakra bi eka ho a wotimi se wa minpinti enumre no woda wobetimi ada ama bibia nso aye kama ayaji bi egu wo fie ho officer hodo ni nanso momfa bi enko ho wei eyema woni a eye parties ahodo enkoda no wo mo ko picnic bisa na ayafa bi biscuit ni bi eto wo ne ma ase na bibia nso enye kama mepa cho eda gregro kama anu nsuo ede enebo no nso eda form se de yesia package no enwa ene frefredom enti wo kwa adwama nso awibi na obi nso enwibi 0531003892 0266830003 obaya mama mewie abena adede na afeso kan sa abena na doso abena jai na hoye me hoye bibia woko abena eye meko abena ana esa no eno obi agba odin abena 0243114497 0243114497 and I say 0322498035 me patcho your production line no wo hia yen wo pese oni ye di nkomo wo wasem bia wo pese oni ye kan 0530 507849 0530 507849 na obetimi enya yen na woni yen atwetwe enkomo ene de etumse. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Obaya. Pacho dini baby akase free. Na Obaya mpacho from na madi adu kase fla bobuja. Azi. Wadi adu wati Obaya. Mpacho yenti yo. Obaya di oni se ebi ati obe ma sebe kapura. Ya ye to de bi ma yin jimisa di kanu no. Enema edodo dia ya mi jimisa wo mi so oba wanyem. Wo so wanyem wo se ma me sho na wo ya ma wow. Aye se wo tete akra ni na ma wow no. Wo be ma ko fie se wa no. Ti o ye ni na yin ti ni hunu ni di no. Wa he no acha wo se wo he no wa he no. Edua he no akoba bi odi be bi na wo di ma. Be ma no o se abaya na nka nkyere ne se wonyem nti eye tro na abaya ni di. Ono de ohia no na wonyem e na okoye okobo no kokko. Okay, eni Obaya de betuma dibru kinapa de ma ya mo twa ne se. Oba na je tu se die ne ni yenkoye. Eti oba na je tu se die ne ni yenkoye ne de na oni pugu ho. Eti ya se yenko Obaya eni die kwa so mo fa so na mo ye. Na kwa ko ta se ko ta se wa no. Utu kwa ko na o yire na anim ne number. Na won ne kasa won mo bi afo na no mo kasa. Ade di won so Oba no na anyem na woto no. Wo ba sponsor no. Ono so na gene ne tere ne se o. O mi anyine ye ho.
0243114497. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, mommy. Pachodini baby okase free. Pacho General. Mikasa free Abidjan Kwanta. Pacho General. General Sidu Katia Bapumpe. Mama Sakunya we so Emma Abaja for Akwaba and the Mujuma Dia Madipa Mudi Ediama Aya Ghana the Shayna Aya Yamislam and come on so. Na Minu and the Tini and said the two or platforms now 2 months so for Abayano Tiwano. Ya Yenyam that same papa. It's not incredible boom. I'm a shad the decimal. Never mean with natural mocha and I'm tabacuti. Ebanson Sabi, Okuana, yes, 1 more. Your friend is saying, what is sanity? I'm some command by my for and I say, I want to move your home. Huh? Okay, Bompire. In so class, Sabi, what do I say? It is in so class, Sabi, Yakupon, and a show. Now, what crew, I send a clock, baby. Now, them and so class, Sabi, and say, make an hour for 1 and a dinner. No, I'm a someone. I will find a cat of my mom. Now, come home. 0243114497 024497. Hello. Hello, Zara. Good afternoon. Good afternoon. Where are Yes, I do more. Yes. I want to know Jawano. I brought some. Now, I know the daily war. Them are not talking to me. No. Saka bema na isiana anka Dubai ni baba to ama na react no ho otuona na no chobi ono no we sent over dia o siza ba wa otu ogo again no ni ngonko plan o enti mu kana ho person no ofa na ho person MSN me maltem o ya onye correct muntu no fo papa na mo no abotre brotherhood no bu afu pa and a brotherhood na speedy. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pachodini baby okase free me do for. Yes, so adom na onso e. Pacho your friend Franco Fusu. Pacho enti obra Frank. My brother na person carry. Pacho koso. Pacho mi di mi wanu me ma di hu ya pa. SSS do wa so ba ni sen. What you can Eddie Major, buy in your Burma, and Uncle Burma Kakachi to say, well, I show boy. Obana say, Oba, that's a symbol of her. And carry the first company for a man cannot treasure. Now, it would be a Burman that can send to so. Major Oba, Macono. He said, what the two about at the journey. What they are by one bone some. As I think, yes, you move to the Adamasi, number, Shannon, plus, look at the Shannon and Burman and Yadi. Yes, that was say. Hello. Yeah, Obaya. Good. Obaya, okay, yes, you kiss about the Shama, and maybe we are best black war. Best black war, let you for you. Also, when you are Kata to the pool. But you were baby, no, give it, if you don't pass how about you, you know. We ain't from the man, can you see the one you see about you? Will be a different part of fear about which I want this year, Tamin Kano. Eddie. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Pachodini baby okase free. We did the Akosi say, and answer brother. Because free advance on my Mpacho yenti o. We about a mabna serena with a can be Mpacho yenko. Mabna a manwa or me and say young saw who no or yes or banibia. The Taibia Nimiso. I said down what can come on the 3 boom. The American say you name on Bibia.
yɛne ni na hɔ na me fa kwanyo so akyia asama hema na na bodu a ɔtɔsumi yeah that's it Israel hello no possible wo fei no possible wo fei no possible wo fei ma Azumje Gawade. Azumje Ganzo. Mo over ejabo brofin number 1. Bamu hawi. E ma mi cha me am offer say akose pukuya. Yo wo America mem yo ki Asante Achimagogo. Opuni e be bia mo haye. Mo offer say. Offer. Yeah, abaye. Se o twa le twakura no a obedi fun. Hey! Super pen. We nyina wi a no sa kompai bo. Se o pekuru hwe de wo ye e mema mi no we de wo do mo tonte wo de mema mi no tonte we se wo bi ba wo na ku mema yi a na wo so wi di fabore se mo sa wo se e se wa ba mi ehu over e wo bo ko ba wale ya over ni bro ye there's no person make program ni bi ala e wo de wo se e na dan a me fi wo kele takwa no a obedi furu over bye bye Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon, madam. Mpacho nyame adom na onso e. Nyame adom so mambula na fesi tamale. Mpacho yenti. Mpacho no program no pa. Oh yeah, that's sikoso. Mpacho. Ni begma dimo so watanda. Yenti no so yo yenti no hanu da chini. Obama tina ho midi no. This one is you at that home. Okay. Hello. Mpacho meet you pa. And first person is we now ordinate, you know. It's also done. But that one is also capitalizing on that and is being towards her. So because of the so what it only media worry man. Only what they train if it's or the funeral on this aquatic. Yes, I mean, only now what the papa, no, ninja worry. If it's a worry, be said another cramp or bishinati, or if I can have a son, I worry a man. And now, the man also soon, dear or this lady. Yeah. But so this other no chance, so now what a partner, or so about on pen, I can think some pen. In terms of training, some also over my our power baby. My saw Bernako Kuno. On shouldn't you said the you are saying dead. So, or back was here. Yes, I say, Ubidowa. Why shall only be a bit done as I said, no, or ban donna, Ubunquasian, on shouldn't hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho, didn't baby, you're free. But I make a free, I just said the Pacho, yentio. A family. Richie, yentio. Obama. Mommy, Obama lady. But Siciano, when you're done, Kokula, Amancia, the Atom, Siciano, making a teddy, a diamano. It's insane, that's say, and then my name, Abesia, na Omakasem. Na omutimashe akolano ya dasi yesremwa bacho yati obana niyi nesiano embe kinisremwa adigafo isremwa elikoteje elejigufu yati na yempa yakufinacho yebedi hu djuma na omutimashe enkolano enkolano dachi enihia obani gocho makati mmejiachia enkolano dachi bese ji chopa na ede mamu akuma FM se muntashi na munka papa yeko onse mitie kwakuna asem okan ya kwakuna se oko Dubai na Dubai na okan ekeje ti ade ni bia na se Dubai fa plane ko Dubai fa plane ko anka wo ma se bia beto so oba na han dan no asesa wonkonwa dada e de akogu ho se me ne oba na etena dan ba ko ti me hunu se ni Dubai okoye no enye Dubai papa enu nti na okoye no wantima mfa number bia ama oba no
sɛ bia mewɔ because number bia ɛyɛ abrokyire number ana ɛyɛ akwantuo mu number no wohunu numbers no sɛ wei deɛ ɛyɛ akwantuo mu meyɛ sure sɛ ebia no otwa bi di ana fahia kɔbɔ ana tɛbɛ so ɛhɔ ana na ɔteɛ ɛnyɛ Dubai a yɛfa plane kɔ wei yɛ Dubai a yɛfa trɔtrɔ yɛda ase papa awie abena ɛna de me ko dwa so abena sɛ ma money ni a ise wonye yi bie mame enti abena sister abena ho ofe a awie wo begime awie wo begime pa abena na de me ko dwa so me producer nana bila kantanka ai me sanso na kwadwo sa akwade status nana yawo ye braba kono ye friend kwaku onka ho wa mehwe ho onye gana ni okay what's a reverend seer apai life enka sanso so enna Peggy what's nka nyame adom ochina eye fanta bruta juicy Friday midin edina na ya owusuwa bempa makra